Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. At patingga ti anyaman a panaglablabas, ken madi nga aramid mami. Kaslakit din imagamadakis Jonas. Si kapay nga anak ko ti magibagkakanyak iti kasta. Alawan, malusutan nyo dagiti basulyo dito irabaw ti daga. Ngam saan nyo ang maitarayan inton mapantayo ijay langit. Di nakpagsawan iti kasta. Saan nakadakas? Managtulog ka katao. Ti Diyos la ang ti makaibaga. Nupod no ang nasaya at kayo. Wenno saan, mami. Kaano pa'y anasurusurum ti magsungpasungpat kanyak iti kasta, Jonas? Sipod na riknak. Asaan dak ngay patpatag ng anak yo. Anya? Katlading itak. No saan dak kon ang mapasurot kadagiti kayat yo. Jonas! Kang runaan ti amin. Saan dak ang malapdan nga agayat kin ni Eloisa. Talaga ka di asupringan na ko na? Lading itak, mami. Ngum saan akon nga ubing, akas idi, apas pasurot latan kada kayo. Tinong pada, mami. Kapunta maiturod na ko na kontraan ka pulang iti dadya nga Eloisa. Ipakpakita yo laang asaan dak apatpatgan. No saan ka apatpatgan? Binaybayan ka kumana na isang mak iti dadyay mamirmiraot nga ambisyosa. Tibiyag, kasla pilid, mami. Ken laglagay pinyo kuma. Awan ti maitugot yung nga uray kusing. Iti sanikwayo inton matay kayo. Anya? San nyo kading amo? Gapo iti saan anasayat ngar aramidin nyo iti padayo atao. At da kayo pailaang dito'y rabaw ti daga. At dan ijay impyerno ti kararwayo. Ay, susapo! Larmat din o oh my God! Tunyang, saan ka kang patbate? Sige, Tonyan. Makamu ka pailaang ka ni mami. Ha? Agbiyahe ak matlaang. Ala, anya ka diti nagsaritaan nyo kan madam, takas taunay pungtot na senyorita. Awan. O sige, alaak lang dagiti arwatak kan maletak. Pumanaw akon. Anya? Anusam kumalatan ni mami, Tonyang. Senyorita. Saan kayo ka din ngagpakada kang kuwana? Saan? Kaluklok sa unak. Ken awan matlaang patag ko kang kuwana. Anya? Asino jay pimanaw, Tunyang? Kuani, senyorito Jonas, madam. Sa dino kanoti papananda? Agsupli ka no matidi, nagkapon na asyudad, madam. Anya? Mangrugi ka nun ngagtrabaho ijay. Talakasan ako nadengdeng ka ni Jonas. Anya nga minti imbagayo kan kuana, madam. Kinunakatulungan na kiti negosyo mi. Itak mapanagtrabaho iti sabali akong panyo. Day tatihisan ko nga amo, madam. Ang mga nagsubli dyan syudad tasapulin na ni Eloisa. Saan ko nga amo, Wano nagsarak na pa'y katngatan. Awan mat na ibagbaga na kanyak, madam. Katday chay mat nga Eloisa. Saan ka di ngay mawawag ka? Saan matan, madam? Napayagan adi nag-text wino imawag kanya. Kaya't na ngay tuloy mi ti relasyon mi, tatang. Kahit anya ti planaw, makisinublan ka kinkwana. Mabali na kas tatang. Ngem, kayat ko lang ti makiayayam kanid Tonya Candida. Nay, anya ti kayat mo asawan. Kayat ko ngagluksaw iti kas na unay. Nga awan maaramidan na. Ay na, anak ko. Agpanunot ka kuma. Amangad no, pakairubam laang dayta. Sa anak pa'y matkit di anak kaikadeng. Naaramida kwen na saan tatang.
Tad adalag pa'y ngut dagiti pakadaksak. Ken, no at maitid na nasaya at kanyak day tabanan. Husto ka, anak kao. Sakbay nga giwayat ka iti anyaman nga addang. Adalong pay laang nga umuna. Amuyo ka tita. Ada pa'y may sa abanag akayat ko nga ramidan. Anya dahita. Agaplikarak iti ahensya ti gobyerno. Kas kuma iti BIR wenno Bureau of Internal Revenue. Anya? Kaya't ko laang adoptalen ta. No agbaybayad mo't laang ni Doña Candida iti husto abwis na. Anya? Kas tamit din, no legal amin a negosyo na. At dadagiti may palpalapayag idi, may papankalagiti pagbaknangan da insan. Kastamat kan Mayor Solomon, kasaan matakas niya kabak ng idi, kan awan mat negosyo na. May saday ta kadagiti kayat ko adoptalen iti umno a panawan insan. At damat dagiti damag idi nga agkunkun neighbor kan ni Mayor Solomon. Kan talagang agkadwada kan Doña Candida. Kasta ka di. Well, at dape nga ro damag idi. Ani Doña Candida, imangmangted iti campaign fund ni Mayor. Nang runa iti paggatgatang da iti botos. Ni Mayor Solomon? Kasta ter aramiden na? Uwin, kasinsin. Saan ko lang ngayon kaskaso dagita asayang guseng? Ti amok kat parbuwen no pamadakas daon dagiti politiko kadagiti kalaban da. Uni insan, agkarayamdan o kasta alas da iti kampanya. Tadala tamad na iti kailisan tayo amang ilako iti butos da. Confirm dagitin sa license ni Miss Eloisa de la Cruz, Mayor. Ni Doña Candida tinagparbo wano nagabel iti saan ang hustong istorya. Mamatikan iti mbaga kepe. Nagkadkadwa kami ngagpaiso ken Doña Candida. Gamsaan nga iti amin na banag. Mawatan kayo, Mayor. Ama mo nagmadan, Ebe. Saan ko kaya tamamulitan tinagan ko? Amok na ita, Mayor. Saan ko nga ilibakin ka? Nang dita kiti share ko iti na ita kwarta kadag iti agama. Tadakkel mo ti ayat ko, apo manaw dan. Ken, isinan ni Loisa ni Jonas, tagusto ti anak ko iti anak ni Doña Candida. Ay saan ko nga ilibak na ita, no pa'y kababain? Awan parikot kanyak, Mayor. Ta ano ti agtutubo ita babay, nga isuda pa yan ti mangiparipirip, wano mangiparangarang iti panaggusto da iti may sa lalaki. Podnut ako na, Hebe. Ngam talaga akas na itan, Mayor. Sabalin ti trend ako nada. Katanya nga rin ti banggap, ita. Urayan mi ti formal na complaint na iti nauraman, Mayor. Kakasi na. Nang runa ka na iti dwa pa yababalayan na iraman. At dadakano pa lang iti evacuation center. Asa na bali, Hebe? Kastoy, daramidan tayo. Mangdadak iti tulong kadag iti akimbalay kadag iti dua. Anya? Uray pangipataktir talang iti kalapaw da. Isuda ka dilang, Mayor? Uwan, sa nabalik at Miss de la Cruz, tadagkalag iti sweldo na iti may sa kumpanya ka CBA. Sige, Mayor. Punta kayo timakam mo. Ala sa nabali, adawag ka kapag kitawan iti tulong, parang numaya at magnayon iti ited ko kadag iti biktima. Sige, Mayor. Sige, kasta bye. Bye. Bye, Mayor. Mangtad ka nun ni Mayor Solomon iti tulong. Asino ti kunana kapag kidawan na itinayon at tulong. Agyaman ta sinong batam ti awag ko Doña Candida. Kaya't kala kasarita.
May papanidad niya, Mayor. Napanunot ko timang tulong kadagiti nauraman iti balaya karuba dala kaipe taka sidamat. Anya? Neramraman dapiman katawan mat basol dakin ka. Talaga ka di asyak dito duwag. Saan da kuman ngaglinno ko dunya kandida. Awan sa baling amok mga ramid itikas jay no san masika. Anya? Sikat yata nalaw sa gura na kadagiti agama. Kung nagkalikagong mapumanaw dan ditoy. Sinalpak. Anya, mangtid kay tinayon, titulong ta. San ka nagdanag sa ibaga kakadwa ka? Panunotag pa'y? Urayim ka di pa'y ngagdarum da kontrakin ka. Anya? Idarumdak. Wan, ngamin dunya kandida. Sikon ken ni Hebe, dakal ti posibilidad na ngadda pa ka na igam iti napasama gapot guram kadagiti agama. Ha? Oh, aniat makunam dunya kandida, ha? Apay ka di, madam. Asino ti kinapungtot yu iti cellphone? Ni Mayor Solomon. Imparo pa nakidin kanyang asyak na dahi tilikodan ti panakauram ti balay dala kay ipe. Kantindo abalay iti karuba na. Madam? Pagpampanayon kanya kiti tulong mikano o kadagiti doa na uraman. Madam, saan adakas ti tumulong? Nang runa kadagiti biktima ti didigra. Tay baka nakit din, atulong ko, kanbaring makirasan ti basol ko. Anya? Ha? Mas patyan ka no dagiti pulis, nga adda pa kay naiga kiti napasama ka uram. O sinalpag kiti. Madam? Abangan doon niya mo timbagbaga ni Jonas si Jay. Anya? Kasaritak ko may tinalapat ng pimanaw manan na di nagpakada kanyak di ako ng pain ngayon anak. Madam? Imbagpay kan ka ta nagpakada kan ka. Wan pa'y nasayat. Uncle, talaga adisidido gayam ni Insan Eloisa kadagiti plano na. Ay, win nga raw. Saan kayo ngagdanag, Uncle? Amo katarabayan ti apo ni Insan. Ta nasudi ti panggap na. Napagkad. Ay, sana bali, Uncle. Tamang rugimat iti baba. Kat no maawat iti plano na apag-aplikaran ahensya ti gobyerno, mayat. Ay, awan matkit di Agasam day ta. No adda na imbag agasat na. Agbalin abi ay ara examiner ni Insan Eloisa. Ay, kanakan. Ay, daklagi diti sweldo na, Uncle. Kat no makaturupos pa'y a lawyer. Wow! Man-manon ti kastan, Uncle. May sa CPA kan lawyer pa'y wano abogado. Awan? Uray anyat aramidan ni Madam Itan. Saanan nga ikaskaso ni Jonas? Dinan mapasurot ti anak na iti kayat na. Kasanumot nga mi. Nakibiyangan nati pakasagnan ti puso ni Jonas. No nagkasardan ken Eloisa, awan nga rod maaramidan ni Madam ama magsina kadakwada. Nang runa, no may santon nga abogada ni Eloisa. Ablaawan ka, anak ko. Tang, isagot ko kada kayo ti baligi. Talaga anaasik ni Diyos. Anya nga raw ti planom ita. Agrepaso ak para iti bar exams, Tang. Saan ka nga agina na nga umuna? Saanan, Tang? Iti kasta, presko pa'y iti ulok dagiti inhadal ko. Sa bagay.
Ken wen gayam kasaritak na insan lito. Mangkita iti karpentero tang. Oh, apay. Amoy tang, ngim matubas ti sweldo, tana italoak iti posisyon. Kat mabalin tayon ti mang bangon manan iti balay tayo. Anya? Wentang, ngam sakbay dayta. Una abayadan. When no isubli ti gatad nga inted ididad doon niya kandida kada tayo. Anya? Wentang, kalpasan na. Agpaarami dakmot iti plano. Para iti balay tayo nga uray may salaeng abunggalo. Angam, anak. Maawatan kayo, tatang. Hindi kay agdanan. Pagparangan tayo analakon ti lote tayo. Anya? Wentang, pagparangan tayo asabali ti agpatakdar. Ada nakasaritak nga engineer. Sudan ti makamo. Kan adamot na insan lito amang kita. Alak, tsika alata anak kaw. Ipasnek ko pa iti ag-review when no agrepaso para iti bar exams, tatang. Mala, bindisyonan na kakumati Diyos, anak ko. Dandani inaldawak ito mo. Tabaran na maranak ni Jonas wano saan ni Eloisa. Namawat maranak kadakwada. Kas na kaya't konti sumo ko. Agsubliak sa laangan ni Tilugami. Kasaritak laangan ni Papa. Tamanangdan kami langan iti private detective amang biro kada Jonas kan Eloisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano ngay, kaano ti blowout? Saan ka ngagdanag? Mangipatulod ang iti igatang yu iti kalding. Para kada kayo amin ngagtrab-trabaho dita. Wow! Thank you, inasan attorney. Una yan. Sige, insan. Kastapay nga rod. Sige, insan. Once again, congratulations, attorney. Bye. Ay, anyan ang naggasat ni Insan Eloisa. Anya nga tanto ti mako na dagiti mangirurumen kadakwada. Ipakaamok ka dagiti trabahador tinapinta sa damag. Uray ni tatang. Maragsakan lakit di. Agaasam dayta. Addan kabagyan mi a CPA lawyer. Uray agdawag ni Kumpare Gonzalo. Agpakalap kan way tilamas. Nagdagayam rito yung tilistaan dagiti kabarbarong abogado. Imo na titilistaan dagiti top 20. Marcos Duma. Ni Eloisa de la Cruz. Aday di top 12. Kaya't nakadyasawan, may isa na CPA lawyer ni Eloisa. Masirib gayam dayjay. Kat sayang kumanusa na nakaadal. Kat dakal titulong, tinaited mikin kuwana, kan dunya kandida. Akasuka ti papanaw da. Kan bayad ti pananglipat nan kan Jonas. Nagtungpala na sayaat ni Eloisa. Masirib, tay naramat na ti kwartaan na itadken kuwana iti nasayaat. Kat, anya nga ta ti makuna ni Dunya Candida ita.
Sutil nagman. Awagak. Anya ti kinuna Mayor Solomon? Nakita mi ti listaan, dagiti nakapasa iti bar, tinagan da jaya babay? Wan. Nakapasa iti bar exam? Wan doon niya kandida. Kad imbes nairuruman mo at adakit niyang imato kang nagbaligi. Oh, Numaminsan pudnon sa tikunan at doon niya kandida. At di mayruruman niya po Diyos ti manarakan. anya ti kayat mo sa iti dayta? Nalawag saan ka di. Tay inruruman mo nagbaligi. Tuwa pa yung kurso tinlipas na. Kan na ipasana pa idang agpadpaday di board kan bar exam. Saan mo ngay palagipay dayta? Sige, nuawanin ti sa baling ibaga, Mayor. Bye. Salbag ti kastoy. Ni Eloisa, may san nga abogada, malaksid, may sa certified accountant. May san nga abogada ni Eloisa, madam? Kasating padamag ni Mayor Solomon Kanyak. Mabuisitak. Ngam sa anak na interesado iti dayta. Madam? Di pa kabusurak launay kati pa nagsubliman ni Jonas sa syudad. Sigurado agsarsarak daan. Madamag kuntulangan ngagdenden na nga tano na nagkasardan. Mabaling kadimot ti kasjay kat nagkasardakin ni Senyorita Monique ije Amerika, madam. San ko nga bo? No saan na nakarecord ito Pilipinas ti kasarda? Ay, kan mabalin na tati agden na. Mabalin tati agden na. Do kaya da. Ngun no umanungot lakit ti dayang ampak. day tati saan ko nga mo, madam? Ampak dayay. Siguro nagkita dan kan Jonas. Isa nagsubli di maag nga anak ko. Saan ko may palubos? Madam? No kasapulan naman ang danak itibang biro kadakwada. Aramidag. Anya? Wan, iti urayan niya pamuspusan to niyang pagsinaak ida. Nalabos sa talaga ni madam. Madayo lang harudan da Eloisa. Nung kagurkura na pailaang ida. Ang nagsarak da nga tangag paiso da Eloisa kay Jonas. Kat nagkinaawatan da manat. Wen, kumpadre. Agsagana tayo manangan para iti sumarro nga eleksyon. Wan. Mangnamnamak. May layon ka ba na nabisi, Mayor? At dapay one term ko, kumpadre. Kalbasan da ito, eh. Wen, saan pa yan na bunyagan di mang sukat when dumangabak ka na tayo? Awan, kumpadre. Sige. Umaya ka niya piskaryam. Siya kung di makamo iti mainom. Ay, saan la amamin ano ti panaglabas ti aldaw. Eleksyon man gaya man. Nagdakalan ti masinsuan niyo, Uncle, nang runa kiniinsan Eloisa. Bunga di panagsalukag kan kinapursigido na, anak. Wen, kat alaan nagtukan no personal secretary na no mga bak akonsihal iti-ili tayo. Talaga gayam nga ipaypayso na ti agkandidataw. Wen ka no, Uncle? Saan ko kumaakayat? Ta sigurado nga agpungtot ni Doña Candida. Ta adda idi nagtutulagan may. Mangtada iti dakkel agatad. Kas kasukat ipapanaw mi ijay. Naibaga na kanyak dahita, Uncle. Ngam,
bayadan na kanuday di akwarta. Ay, isumit kit day ti kunana. Ang kaklata, ti mapaling nga aramidang da dunya kandida. Ay patsyak amay santon nga opisyal iti ili ni Insan Eloisa. Saan da basta mang ramid iti dakas angkal. Ay, sapay la kumaanak. Saan danto basta madangran ni Insan? Saan tayo ang nakasigurado? Ngabin, adamet dagiti maipadpadamag apat patayen na no chimpot eleksyon. Mabalinan ang mablesingan, Uncle. Ibagayo kan Insan Eloisa. Wan masaog daw. Kan umay kami matlaan dita, baraw. Ay, kasta ka di, Uncle. Panagpipila niti kandidatura. So nga umay pa'y kano agipila. Kadwa na ti kayom na. Kay isang gunian bayan. Kan partido na. Wow! O sige, Uncle. Tulungan mi ni Insan. Amin na tricyclean dito San Mariano. Ay, wana ka, anakan. Ay, parang no, at gundaway na mga bag. Ay, dakil, Uncle. Ngamin, may isa nga ehemplo ni Insan. Dahil ko na da iti English, from rags to riches. Manipod kinakurapay, aging gaan nagbaligi. Ay, alawan ba raw? Ibagagtok hindi Insan mo. Alang arod, Uncle. Sige, bye-bye. Malaing aglembang dagiti dua. Agkalalaing payan na private detective dagiti na hire ko iya. Amangan no nagasawa damitan kat imakatan iti sa Malia syudad, papa. Madami nandita. Kas nadyak maap mo tinagtungpanan ti amin, papa. No siya lang ti masurot. Ipakita miti daya at Jonas. Anak kalabidot na ti sana panangikaskaso kenga. Papa. Ipakita mo ganwana. Asan lang ngay so ti lalaki dito rabaw dinaga. Anya? Iha. Saan mo adadaan ti biyag mo gapulaan kini Jonas amaag. Ti unang bain. Talaga di na kada kasarita. Sige lang. Pasaktan na, Jonas. Sana may sadyang daw. Agkita tan tumatlaan. Iman tuyang ti awagak. Barang na damaalak na impormasyon kan kuana may papat ka ni Jonas. Ni Monique, itaman pa nga mawang man napayagan day di awag na kanya. Hello, Senyorita Monique. Hello, Tunyang. Agyaman na kasi nung batang tiawag ko. Iwan mat Senyorita. Ay, Tunyang, Monique ko namlatan kanyak. Ha? Di dunya kandida, at ka di dita? Ay, awan, Senyorita. Ah, kasta ka di. Kat ni Jonas, kumusta matan? Talaga ka diya saan na nasipang sakpan? Saan matan, Senyorita? Nabayagan day din na udi nga isa sangpot na. Kasta? Di amokot. Ada trabaho nan ijay syudad nga ayan da Eloisa. Ah, mga no nagasawa na matan. Isus! Saan mo't siguro? Tada kayo mo't agasawa ka ni Senyorito Jonas. Juan, nagkasal kami nagpaiso di Amerika. Ngamawan sir-sirbi day di akasal to niya. Nilang ta Eloisa, di ay ayatan ni Jonas. Eh, Monique? Ah, sige to niya, agyaman na ka. Bye! Bye! Ay, talaga din sa may waksi ni Monique ni Jonas. Anya nga rod ti mabali. No talaga adi maayat ni Jonas. Tanila ta Eloisa te ayatan na.
Anya ti ko na manapatag ipadamag mo kanya Kapitan Erong. Anya? Nagipilan iti kandidatura dagiti bangir a partido? Kasda gadi. Agad kumusta? Kumpleto mo't lang ti line-up da? Daw pa, takabarbaro ko dam. May isa ni CPA Lawyer Eloisa de la Cruz? Kasta ka di. Nabit pa yan nakapasa ti parexam na jay. Awan pa sa makatawan. Sige. Awan pa rikod di da. Karbangan damatag kandidato. Sige. Bye. Buong iti ulo ni Donya Candida no maamuan na daytoy. Uncle, o namin na madanon mi ni Insan Eloisa. Kapampanaw na. Inayaban na iti kakadwa na iti partidaw. Ay, nangipila ka din, Uncle? Nalpasan. Sangsang kamay sada ang nagipilang ang kakapartidaw. Ay, surportaran tayo latan. Dakkal tinamnaman na tamanipod kinakurapay aging ga iti nagbaligi. Ay, wanmat kiti May salaang ti parikot ko. Numaamwa da Mayor Solomon ken Donya Candida daytaw. Ni, ano ako mati maramidan da? Kasanaw no aramaten dati kinabaknang da tapno malapdan da ni Eloisa. Malaksid no pagaramidan da iti dagas. Ay, ama iturad ni Donya Candida dayta. Gapo ta mabalin na pagtignayan ti kwarta anak ko. Dayta nga ro ti parikot ita, Uncle. Ay. Nakaawag ka man, Mayor Solomon. Agki daw ka kaditi suporta para iti kandidaturam. Adagan ka numang terkawin no saan Donya Candida. Amok nga daguram kanyak gapo ka ni Jonas. Ngamdi kag danag, tulungan ka pailaan. Agyaman na agnugasta ng saan na rin tati ka po na ngay mawagak. Anya ka ron? Damagam ka di kanyak, no ada na saya tabanag ti pinaaramid ko kadagiti detektif. Sana nanaskan, when masapula pa birok mo, dadan dito San Mariano. Anya? Panagkunakan, saan mo pa nga mo, Donya Candida? Ti anya? Amay sa ni Eloisa kadagiti nagkandidato para konsyal ti Ilya San Mariano. Anya? Kalainap, ti kalaban ko a partido. Salpag. Anyat makunam Donya Candida. Nukasta nagsublidan nga agama dito San Mariano. Kas na kati, madam. Karabangan na rin Tahore sino kat mabalin na kandidato basta kwalipikado kan butante. Ngam saan dati no party tulagan. Katulagan, ngawan mo ti kasuratan, sang kadi. Anya? Nang tedak iti dakulagatan kadakwada akasukat ti ipapanaw da. Kansaan da na pa nagpakita dito San Mariano. Ang tawag ko, madam. Ini Orong, mabitang. Hello, Orong! Anya! O kat anya kano dawal? Nakita na kano ni Eloisa, madam. Kadwa na dagiti kandidato akalaban da Mayor Solomon. Kat anya ita? Sinurot da Orong itinalimat. Nagpamarang da alumugari yung lugar da Eloisa. Anya? Ato kano ti nga ilidakan at dapaskan da. Anya kano da apaskan? House blessing kano ti balay da Eloisa, madam. Anya? Huwag kano, madam.
Isu day tati bagbagak kada kayo idiingam ko na yung analako. Inalilaw da kayo kayam. Masirip ni Eloisa, madam. Muna siguro ariribukan nyo mananida. Numaman yung isuda tinagpadakder. Ita ag kandidato? Ha, agraraman, ambisyosa ka talaga. Awan mapalin tayo, madam, takarbingan na rita. No saan kayo amo lang? Di yung amin sinigurado ang nalako daw na saan. Ngam sana mabali na kasalatan. At datulagan mi kat masapol a sinurot na kuma. Mabit lang tawal. Mauawag kanyak. Baruan numero. Sumbatan niyo, madam. Ang mga transaksyon dahil pagkwartahan. Hello? Sino da ito? Eloisa. Apay gimawag ka. Anya? Makisinara ka kanyak. Iti anyaga po. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nyari kayo, madam. Eloisa ko na yung makisinara ka na kayo. Wan, napatag ka no tibaga na kanyak. Ang mga kayat naman di makikapya ka na kayo. Lambara ka makikapyakan ko na? Sana dagas, madam. Ituray ka anuman sa nakamakisiningad kadagiti mabirmbiraut. Taka doon kadakwada ti oportunista wano man ang kuntaway. Sa ngamin, madam. Kansan lang nagdadagati patakan uramay. Uray nang kitibak nang ato ti manang gundaway kadakwama. Anya? Ar-aramatong dapay dagiti nakurabay. Tapno bagunod dati kahit da agunodan. Tawal. Tagabunda dagiti maragrigat. Parigatong da iti trabaho nga maragmaglang dito datangdan. Diretsuan nga niya ti kayat mo asawan, Tawal. Sige. Kaskada kayo. At daya maramitan nyo nung awang kami marigrigat na tayo. Anya? May turad yung arod ti makirangat kada kita otoridad. No sabatin nyo dagiti kontrabando ang alaman. Karamba! Sumardeng kan! Kung ngayon, dirit sa agnimbang agnipod no. Iso adiyo kumamat. Pagsaritaan iti kasta, tatarik namin ang masair. Hoston! May turad na ko na pagsaritaan iti kasta? Saan kayo masakta na, madam? Tanong panunutan. Awan bumato at tao diti lubong. Kanawan makaitugot iti sanikwana inton manay. Naiturad mo nga imbaga ti kasday, Tawal? Pagbut nga ko ma. Pudnumat. Nga pa, nawan kami at tao na. Kabalan natin mga ramid kadagitar aramidan. May buwis pa di biyak mo eh. Wan nga rot. Agbaling kami adagas kabulang kang kuwana. Kaputa kayat natin bumakna. No hapay kiti Kas madlaking ka. Nagdakala sa karipisyong. Ano pa nga ungat kilakaamang. Idinduta nagbasit ti swalyong. Nasa umon. Saan ka niya pa ng gundaway dita? Kalbasan na iso pa dagaganos ng adro ka no ti pa ng gundaway dagiti mamirmiraot ka na bisyosa. Ay undayan. Ay pudno ka din nga at kandidato ni Eloisa? Kata mo, mangawag na diya eh. Anya ka no ti imbaga na kan madam takayat na ti makisinara. Saan ko lang nga mo Naturad man. Siyempre, nagdabak up na diya eh. Kansan basta makapagtingnay ni madam kontra kang kuwana. Tamo, masipsiputan mo't ita ni madam. Gapo kadaga tinagsasarano, ang nakaatapan na, kasi di pa nakauram ti balay da Eloisa. Wan, naikupinan da iya akaso. Saan nga yung tuloy ang da Eloisa? Kinmisa, nang tad ngamin iti tulong da mayor, kadagiti na uraman iti balay na.
Ni Jonas nga ta, Papa. Si Mangpat ka di matan dito ili tayo. Saan ko nga mo? Tay di na ako di ayaawag ko kanito niyang. Napayag ka no na sana si Mangpat ni Jonas. At ka ng trabaho na iti syudad nga ayan ni Eloisa. Maag talaga. At nabukod na negosyo, sombra kiti sa bali a kumpanya. May isa lang tamok arason, Papa. Tapno ka na yung nagkitkita da ka ni Eloisa. Sa nabali, makitam to na sumangpat, inton mangrugin di kampanya. Wan kayang, kaya't ko makasarita ni Eloisa. Ngam, saan ka nga garami diti skandalo? Tasan ko akayat na madadaal ti reputasyon ko. Tamagan, no isupay ti pakaabak. Makipagkita ni Insan Eloisa kan Doña Candida, Uncle? Ay, wen ka now. Mapan na ka no isuble ti kagudwa ti kwarta nga inted day. Awatan nga tamat ni Doña Candida? Adakin kwa na daytan. Sigurado nga adda masauna ang madikin Insan. Ay, pudno dayta kanakan. Ngam, Uncle, saan da basta maikuspil itan ni Insan? Nakaadal. Ang tikunakan kwa na agpakumbabalak ta. Una? Saan dalakit di asaktan? Saan nan nga italtalak no anyaman ti ibagada? Wan, Uncle, bayan nalatan ang maluksaw. Kaya't laang maid nga ipakita ni kasinsing mao. Asaan na kinid daw tinasaw agatad. Ken agyaman ka no kadakwada itinasaw a kwarta. Taga po itinasao agatad. Nakaadal. Agyaman da paikit din Uncle. Kaputan na simpot ni Insan. No sa bali lang akat bibiyang napay. Nalpas da nga inted. Kan nagsaksakitan tinakam na ti inaramid na. Tapinilit na nga imadayo. Kan manglipat kan Jonas. Isaw ti kayat ko nga ibagakin ni kasinsing mau. Asaan nan a panunutan ti akibalas. Ngam itata nagsubli kayo. Sigurado nga agpungtot dahi jaya bakit? Bayam basta saan dala ko mga agbidaut amang dangran iti anak kaw. Saan damat basta maaramid nga taday ta, Uncle? Tusaw ni Doña Candida. Pagkarit na ti sanikwana. Di tangamin tirigat na. Katiam mo da, kat magatang da amin na banag, akayat da. Oh, anyat kinunamton niya. Awan dita ni Doña Candida, tanakisinarak ka ni Eloisa? Uwan, senyorita. Kasta gayam? Muniklatan, di awag mo kanyak to niya, ha? Saan nagpata connected kan Jonas sa senyorito? Iso Naginawag na gayam, agsinarak da? Amom ka dino anya ti rason, no gapuna agsarak da, to niya? Awan, Monik. Anya ti reaksyon ni Doña Candida? Naragsak ka di, wano? Kalmado, wano makalukluksaw? Kalmado ma. Saan nakas itisigot na nalaos ti pungtot na. Nga uray, mangnag na lang tinagad ni Eloisa. Amang ano nagkinaawatan dan, kat kayat na matlangan na manugangan. Saan ko lang nga mo? Naku na naman itinaminsa. Nga uray nakaadalig ni Eloisa. Kat saan nalata akayat para gini senyorito Jonas. Sige nga ron to niyang. Agyaman na ka. Bye. Bye. Anya nga tangag paiso tiga po na. Apay nagsarak dato niya Candida ni Eloisa. Amo nga tani papada ito eh. Kasta tinamo kinito niyang, Papa? Awan mo't nasasaw kanyak ni Doña Candida. Kat nagkandidato ni Eloisa, kaya't naasawan. At dadan dito San Mariano. Wan, Kat nagpatakder da pa'y kaya miti sa bali apalay. mabali na kasta ti rason.
Oh, anya nga tanong padasag ti mapanaya balay da. Aniya. Kaya't ko na makasarita ni Eloisa. Di kayo danag. Awan dakas nga ramida. No pa'y isot ka po na. No apay adinak maayat ni Jonas. Pakuyog ka iti may isa kadag iti bodyguard ko ha. Saanan, Papa? Awan mat katatidakas nga ramida ni Eloisa kanyak. Tano adarumbang nagsakit tinakap na. Katawan sa bali no sana siya. Sige, sige. Aganad ka kumai ha. Naimbag ka oras yung ama. Da kayo kayam ti ama ni Attorney Eloisa? Wan, madam. Siyak ni Monique, ti anak ni Mayor. Pasensya kan. Ta saan kayo nga ambaw? No pa'y nanggagkon tinagan yaw, ma'am. Amok nga, am mo da kitinagan. Tas siyak ti anak ti Mayor. Wan, ma'am. Eket, anya ti maipaay ko kada kayaw. Ay, mabiglaan ta agpaisagana ak iti mabalin tayo pagpalami es. Danay, nagdagaan. Agyaman aklangan, ama. Ngam saan kayo nga taktakpay? Kaya't ko lang kumama kasarita ni Eloisa. Ay, ni Attorney Gayam. Ay, awan amam. Nagpasyudad itay ta adda trabaho na. Ken masapul da kanaw iti trabaho na. Angam ti amaw. Inton malang wano rabi ti biyernes ti kadana. Kasta ka di? Ken saan pa'y nakapile iti lib na para iti kampanyada. Sige. Good luck para ken kuana. No kasta? Dahito iti kasukat. Jaya na oram abalayo? Ay, wen ma'am. Kapilitan ang nagpatakder kami ta jay nga rod panagkandidato ti anak kaw. Kasta gayam. Ngamsan ka di nga datulagan da kada dunya kandida? Tulagan nyo kunak ko ma? Well, ang awan mo't dakas apanggap may. Wano, naku na ti anak ko nga awan mo't panggap na amang riribok kada kayaw ken Jonas, ma'am. Kasta ka di? Amo naman nga gasawa kayo. Juan, nagkasal kami di Amerika. Ngam kalpasan ti sumagpamano atawan na panagdan nami. Amoyo ka di? Anila ta Eloisa kay ayatin ni Jonas? Anya? Tinasakit, inaramid ko amin nakabalak. Tap na may bawing lang ti matang na kanyak. Ngam napaayak. Ay, no maipapan iti dayta. Awan amaw ni Eloisa, ma'am. Tauray na sakit mo't kenkwana ti panagsina da ide ken Jonas. Inkarigatan na nga ingliw-liwag ti riknana. Ken pananglipat na ken Jonas. Iso nga ingaad na laeng tinagadal. Kasta ka di? Dayaw kiti dayta. Ang no ti pagdanagan yaw ken agsinublan da ken Jonas. Ay, panagkunakit adayaw ang mapasamak dayta, ma'am. Anya? Tanakunana, adi na kayat nga idaldal ti bagina iti saan amangayat kenkwana. Nang runa, kendon niya kandida. At tamatlaw ko ken mo ni. Nagpalpaliw sa matlangan. Nanos mata nakasarsarita. Saan na pa yan akayat ti paawagan iti senyorita? Saan nakas iti ang nagrasaw ti panagsasarita na? Ken kunam no atipon na amin na tao. At nagnakman na unuan niya. At taawag ko ket ni Jonas. Hello, senyorita. Hello, Tonyang. Kumusta kayo, tita? Nasaya at matlata. Ni Mami. Kumusta matan? Nasaya at latamat, senyorito. Busy aka na yun iti negosyo yaw. Kasta ka di? Kasta naman. Tilaan pa nagpabak ng dati na patag kadakwada. Anya? Kasano napasamak data? Imawag ka no ni Eloisa.
ket kinidaw na ti panagsarak da. Napanmat ni madam. Ang ni Eloisa ko nang timawag kini mami. Wan, senyorita. Anya nga tatiga po na nagsarak da. Saan ko nga mo? Sana balitan yan. Sumangpata kita. Ada ako ni Titalan. O sige, bye. Bye, senyorita. Anya nga tangag pa'y sa tiga po na. Nga inawagan ni Eloisa ni madam. Naturitin ni Eloisa. Saan nan akabuting ni Madam Candida? Uncle, awan mat nga tatidakas nga ramidin da kini insan. Kan adamot kadua ni insan? Ay, sa apay la kumaa. Kan malaksid nga ada ni insan lito akadwana, adapay bodyguard na nga inted ti kadwa da kandidato iti kinamayor. Ay, saan ko ang maawatan ti riknak sila? Saan ang mapunas ti danag ko? Panawon ti politika. Saan da basta pagaramidan iti dakas ni insan Eloisa? Tawan sa bali ang mapabasol, no saan adag iti kalaban da iti politika? Ay, sa bagay matkit di ah. Kan bisi mayor, ti makalaban ni Mayor Solomon ita. Mas daawag. Ta kinalaban na mutan ti mayor na. Agkadwada asigod dagijay. Last term ka din ti bisi mayor? Isot amaw. Isumot lagayam ah. Saan nun ang nakaskas daaw? Day talang ti mabalin na apagtarayan ita. Well, Wanyayam, anya siya ko na yung itay? Naggapo dito iti anak ti mayor nga iso ti kainagaw ni insan, kan Jonas? well, sapsapulan na ni Eloisa. Kaya't nakanaw akasarita. Ni, iti anya agapo. Di mo't agasawa dan kan Jonas. Nagkasarda ijay Amerika. Ngem nagsina da. Tasaan latta amaayat ni Jonas. Awan maaramidan tayo, kan saan abasol ni insan Eloisa? Ket dayta ti may sa pagdanagak. Amang ano, anyakit ti pampanunutan ni Munek nga aramidan kini Eloisa. Anya? Saan mo amaikat ti panagsakit tinakam na? Tagapaw kin Eloisa. Saan latta anaayat ni Jonas? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga tati rason na nagsarak dagiti duwa papa? Awan na idea kiti dayta iha. Awan mo tinyaw awag ni Doña Candida kunak manan. Nakaskas daw papa. Saan ka di nga dakatulag yung ako nayo? Kat nagbayad kayo pa'y tidakil agatan. Kasukat ti sanda na panagparang dito'y. Wan, nagtungpal damat ken nabayag asanda nagpakpakita. Ngamita, nagparango na nagsubli. Kat nagkandidato pa'y na Eloisa. Anya di kayat dapat parangan. Saan da kayo nakabutan? Iha? Nasakit lata tiriknak. Ngawari ko na kabaybay ako madaytan. Talagang ay suti kayat ni Jonas. Ngam na malagip ko ti nagpanagak. Rumsik ti pungtot ko. Nagbayag mo ti panagsarita ng damadam ka ni Eloisa. Ket ni Eloisa, nagdakkel ti nagbaliwan na. Nadadabing mintas. Nung nakita ni Jonas, awan, ang mga nod at damay nilab kang kuwana. Kung nagkita damat ni Jesurada, nadadaman nga tang nagpungtot ni Matan na masilpan ti relasyon da. Tani madam, rimari ni ti restaurant ang nagkitanda ka ni Eloisa. Anya nga tati napasamak. Tadino nga ro nang didurungan tayo ita, madam. Mapana ka di opisina. Una ka dumagasa kumay ti bangko ng saanan. Nagirwa na kayo ni ti kwarta?
Saan? Ay deposit ko kumati kwarta ngayon tad ni Eloisa. Anya? Natangsitan diya oran bain. Saan ko mga awatan nga mapaykit din na saan? Aging dadalos ba ti ampang? Anya kwarta na ita, madam? Isubli na kanutin tad media kwarta kan kuana. Nga mamidwa adaras na itad na. Anya? Saan ko kuman nga awatan ngam sayang? Kad may sa. Awagak ni Mayor Solomon may papan iti daytoy. Madam. Uno, hindi lang ang opisina natin papananta. Adala kahit kung ay bagakan ko na. Sige, madam. Mapanta yung aro di yung munisipyo. Saan ko naman na ito ay mo di opisina doon niya kandida. Mapanak ko may ti opisina kam nalagip ko na saysaya at nadumagasakitan. Anya ka di tinabatag ngay bagam. Nagisinarak ka kano kina Tornelo isa. Sino tinakaamuan? Ni Monique. Kasanumat ang naamuan ni Monique? Hindi ka tulong ba? Tunya nga talaga. Ngayon sana na dahi tati isyo. Anya ka di tika po na nagsinarak kayo. May san pangas na diya mamirmirahot. Natangsitan. Pag kunamag? Kunamla no asino na nga to. Natural, tadamat nga minin pagkarin na. May sana si P. Lawyer. Kat man manuti ka sa doon niya kandida. Uray pa'y. No ipagarup na kayat kun nga iso. Yang balin nga asawa ni Jonas. Dakkel tibitota. Malabdam pa'y nga tayo da. Nang runan wag sinsinaragdan. Asaan tayo nga mo? Anya? Kan may sa masirib ni Eloisa doon niya kandida. Di adalan. Katamunan ti rights na winukalintikan na. Saan? Anya? Ngam. Kaya't ko amaamuan no apay nga inawagan na ka. Kat nakisinarak kamat kan Eden do ta kagurguram. Isubli na kano amin tigata da na itod takan kuana. Anya? Nang tadan iti kagudwa. Kat adda kanya. Ano kasta? Iyag mo nga ron tibingay ko. Dahil supay agastos ang kiti panagkampanya. Iso nga ron nga imbayak. Ngam sana da ito kwarta ti kang runaan. Mayor Solomon. Anya nga ron? Kasta kanilatan? Gapot na bayadan nan, bayan talatan, iti panagsublina. Kasanon titulagan. Panagkuna kadawan karbengan tayo amang papanaw ken kuana. Tadi to'y nga ron tinakayanakan na. Kanuray papanawem. No, kasi tinakuna ang agsinsinarak na madlangan ken Jonas sa Yesyudad. Ngayon da, awanan maramidam. Anya? Adda maaramidak? Mabalid ko timang tangdan iti mang patay ken kuana. Kasta? Nalipatam san under surveillance ka doon niya kandida. Laglagi pam, asikati kang runaan na maatap iti panakauram ti balayda. Masursulong kayo, madam. Sos bumakit kayo daras, no kasta? Masurunak namin kini Mayor Solomon. Madam, relax. Kaya't yung kadi maatake kayo, kati sumatan ti bakatayan nyo. Sasawamat. Ay, saan nga tayo mapasamak ka sa madam. Nagdakapay mo nga high blood yun. Anya? No, matay kayo. Awanan mama, ay tinagrigat ko nagpapabak na. Sinumot kami ti sana masurunita kat nariknak akanunugan ni Mayor Solomon ni Eloisa. Di na ka di mapanunot? Aga po iti dayjay amirmiraot kat saan nga inayat ni Jonas ti anak. Nakasta. Saan nga ro na ni Tornelo isa ti rumbang kaguran na nudigan ni Jonas. Anya? Saan nga taan ni Eloisa ti nagaram ken Jonas. Saan nakas ken Monique. Ngay sukano ti nagaramid iti pamuspusan. Tapno mapilitan ti anak yun ang ikasar kang guana. Nakaumamot iti dayta. Mismo ni Jonas sinang istorya kada kami. Iti nagsasango kami anak inom. Iti sang-sangpot naman ipuda Amerika. Mismo ang panunutan. Awan basol ni ator ni Eloisa mada. Saan mo manasang kaidtayaw day chay nga bisyosa. Dadadalang agburok ti darak. Ngalahagawit na kitin. Awan kanas ko na sobrang kiti opisina. Adeklaro madam. No problems. No problem. Kuna kuma. At kayo magtantawan. Saan kayon anapan ni opisina ni madam? Saan?
Iti pa nagkapumi iti opisina ni Mayor Solomon, maluklog sa kumanang. Ne, asino man ang tikaluksaw na? Ti Mayor, ngamin kasla, ayunan na kanon ni Eloisa. Na, imbis akagura na ni Eloisa. Tagapukan ko na, kat nabasted ni Monique. Minusaan sursuro ni Jonas nga inayat. At ngaron maramiran tayo iti na ito kaya, nusang ngaron nga isote ayatong yadao. Mas tawak namin ken madam, nanalaos tigura na ken Eloisa. Basol na ngaron aya, niyo iso ti inaram ken inayat ti anak na. At ngaron ti kastato niya, biyang datilik na ti anak na. Anya kami tinapasama kiti pa nagkita da madam ken Eloisa. Naday, suplikan no ni Eloisa ti dadto may ti kantidad, nintid da iti kadakwada. Inawat mat ni madam? Daras na. Naparpartak pa yung malas 4 ako nada. Uray ka na bayatan ni Eloisa. Saan na magustuhan nagta, ti pa nagsubli na dito ili tayo sa Mariano. Anya nga ron ti mabalin, kat dito'y matiili na. Yung nagkandidato pa yung kunan. Katamo, dakkel ti panangabak ni Eloisa. Kumaa? Katamok nga ramidon na may isa nga iso ti pa nakauram ti malayda. Nga ginggay ta kat sampayan na tilayo na asino tinauram. Nalakala ang matkat, no talaga akayat amaamuan dagiti pulis. Ano ko na? Ibagayo lang kadagiti pulis, binilin na kayo ni madam. Anya? Ay, at dansan ni Senyorito Jonas, isuntag busbusin na. Sumangpad ka na kaya? Wan, malan, si kanti mangilukat itikay. Agyaman at dawal. Kumusta kayon? Nakaratkad kan gwapo lat na Jonas. Ada kayong matan dito eh. Nagsapa kayon? Well, ito nagdabuhan kami iti opisina ni Mayor Solomon. Ingkad lang ni madam. Di panagawin mi. Kasta ka di. Ada nga rod ni mami iti kwartunan. Nabali na kasta. Kumusta gayam ti panagsarak da mami ken Eloisa? Amo dida. Kasanwa na mo Saanen anaskan, no asino tinakaamuak dawal. Naimbag no awan madi ana pasamak. Awal man. Basta nang tagkano, iti pauna bayad na. Itintid na madam akwarta iti. Anya? Isubli na kano amin da dyan nga mamindwa na nga ito. Kat inawat mat ni mami? Wala na parparta ka malas 4. Paikit din na dyan kawatan ko na nakit kwarta kaitan ko na naman. Dahita nga inaramid ni Eloisa. Ti mangipakita asan agamrod iti kwarta. Kansan apod no ti bagbaga ni mami. Akinabak ng milaang ti almanan ni Eloisa. Iso anak relasyon kanya. Insan ito, bilibak iti turid ni Insan Eloisa. Ay, hostot ako nam insan. Nakitak ti turid na nakisango kan doon niya kandida. Awan mo't ngan rumbang apagbutngan na. Isupay kung saan na nakas idi, alaklakaan dalaan nga ikospil. Makita mita? Dayjay mo't lagayam abakot ti rupat kwarta. Wan nga rod. Impakita lang ni Insan Eloisa, asaan at ikinabak ng dado niya kandida, tiga po na nga inaklo na idi, ti ayat ni Jonas. Wan kat no kaskasano, amangan no mabagtit ni Doña Candida, wan no maatake. No bilang agasawan to da Insan Eloisa kan Jonas. Lakit di no kasta ti mapasamak. Karma ken kwa na. Pala, parikot nanday ta. Ang saan da kumamot nga agaramid iti dakes kontra kan Insan Eloisa. Suportaran tayo kidi ti kandidatura na Insan. Ay, talaga Insan. Talaga kasta ti aramiden tayo. Ado dagiti agboluntaryon to nangro na kadagiti kagropok at tricycle driver. Ay, 100% in karida suportada, uncle. Ado kami ta dandani amin atoda wenno Tricycle Operators and Drivers Association dito sa San Mariano kat suportaran da ti kandidaturan ni Insan Eloisa. Ay, nagsaya at no kasta. Ay, nakasaritak mo't kitday dagiti daduma kat nagkarida. Ay, numala tayo ti suporta. Ta majority mo dagiti kapitanes, uncle. Siguradon ti panangabak ni Insan. Ay, sapay la kumabaraw. Kat no ipaayan to ti apo iti bindisyon, uncle.
Manamnamat ti panangabak na. Basta awan ko mamat dagiti naranggas nga addang dagiti kalaban. Ay, awan kumamot baraw. Nasudi mo ti panggap na. Saan laeng aparaken kwa na. Ang umkit day para iti kaadwan. Kumusta tinway at yung survey, Malo? Kasta gani. Sa bagay, amok nga wanpay lang ti mga bakan niya. Kat iti busy. Anya? Parihas ti laban iti busy mayor? Kasta gani. Okay, talaga kasta ng kabalan tayo na ita. Nunaskan nga gatang tayo di boto sa aramidin tayo. Wan, akat iti kinakonsyal. Adya, number 1 ni Atty. Eloisa de la Cruz kunam. Kanya, adayo tinangitarayan na iti may kadwa. Sige. Adalan tayo no anya ti aramidin tayo. Wan. Sige, bye. Walo ti maala konsyal. No number 1 na Eloisa. Dakkel nga rin tinamnaman na. Narigat at tinagan. Malaksid ko man adday ti number 6 aging gay ti number 8. Anyat makuna mitida ito'y Doña Candida. Kaya't nakadyasawan na ita. Dakkel ti gundaway na abang-abang. Wan. Kan mas dawak na simbangpad ni Jonas. Anya? Nagjakpay nakasarita. Amangan mo't no simangpad. Ta suportaran na ti kandidatura ni Eloisa. Anya? Sana mabalin. Malapdam nga ta Doña Candida. Apay kitinasaan? San bunto pay, ang nalapdan nga gayat ken Eloisa, day tanto lagi din. Urayan niya apapuspusak. Aramidag. Hap, saan ka kumabasta giwayat itiadang, apakadadaalan mi Doña Candida? Lapdan na idinto ta pagimbagan nyo? Saan na pagimbagan? Nudigat pakadadaalan, tas siya tiyagdama a mayor. Nagloko na bakbakadan. Kahit nagsapay nga irobo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Masapol latangagan nad ka. Saan mo lang mo no anya talaga ti plano ni Monique? Ay tamot kit diti ko na ni Ronald. Kan Mayor Basti. Talaga ang mayor matan ti awag yu ti kandidato tayo ti kinamayor Wanitsan. Saan nga tangagi si Espial laang ni Monique no anya dagiti aramidan nyo? Mariknak matkit di. Napudno ka dagiti ibagpagana. Ket no bilang tapamarang laang. Basulan. Sa bagay matkit di. Gusto ka matkit di insan. Awan kas iti aganat. Bili ba ka talaga iti kinasingpot ni Insan Eloisa? Uwin nga raw. Dahita ti pagyamana kaanakan. Dakkel dahita apuunan iti panagkandidato na. Ay, sapay la kumaata makarwar. Dakkel tinamnama, angkal. Nangruna kat consistent number 1 kadagiti survey. Survey man ti bangir a partido kan ti partido da. Ay, nasaya at launay No, saan dalakit di akusitan no biktima ti dagdag bawas ako nada. Dakkel tinamnaman. Ken dakkel atulong ti kaadda ni Monday makikuykuyog kadakwada. Ken kang ronaan na makikamkampanya ken kasinsinmaw.
Dahita ti may sa pagbili baklaunay. Agasam, kainagaw na iti ayat ni Jonas, ngam tultulungan na ita. Ay, un nga raw. Ngam, saan nga ta nga ispya? Ti bangir a partido, angkat? Ay, saan mo't siguro? Dako na ni Eloisa, napasnag ni Monig ang makikamkampanya kan kasinsin mau. Naimbag man ta imanugot ni Mayor Solomon. Kalaban na iti kina Mayor, ti kadwa da insan. Ay, okay ka no matlaang. Tapang konsyal matlaang ti pagtarayan ni Eloisa. Sa bagay. Bali, nilaang mat Eloisa ti ikamkampanya ni Monig. Kita ang man lang, Uncle. Nakakaskas daw dahita. Saan tayo abasol? Tanimot mo na tinagboluntaryaw sila. Agyaman ako ni, nagdakkel ti maitultulong mo kanya. Basit lang nga ba nagdaytano panunutan ni Eloisa? Para ken ka. Basit lang ngam para kanya. Nagdakkel. Kasla narigat payapat dyan. Kalaban na partido ni Papam. Impakadak ka ni Papa. Kan si kalaang mati kampanyak. Makamudan, dagiti dadumang opisyal. Wena, pasensyan, dagiti daduman no saan mo ang maikumpanya. Wen, si kamatan ti mangilawlawag kadakwada. Wen, Monique, saan ka nagdanag? Nailawlawag kun kadakwada. And, di kagdanag. Si Kanti number 1. Sapay la kumaa. Kinapudno na. Saan ko nga almanan tinangato a posisyon iti dayta? Tinapatay kat mga baka. Wen, iso di kagdanag, attorney. Agyaman akmanan mo ni. Sapay la kuma. Ta ipalubos ti apo. Wen, mangnamnama ka. Awad kayam. Iti naudi pa nagsarita mi kina Jonas. Ta kinig daw na nga kita kami. Kat pinatga. Ta danaskan nga imbaga. Impatan ko ken kuana nga awanen mauray na. Ken awanen panggap ko ang makisinublian ken kuana. Talaga? Wen, imbagak pa'y ken kuana. Nga urnosan nyo laangan ti maipapan kada kayo. Kat, anya ti imbaga na? Napasan na ay. Kat naamwak ken tunyang. Anag barbartek ti naramid na. Anya? Awagam tumuni. Linglingayam. Uray kat nagkasar kayo man? Ay, kita to. Mabay naksamat na naman pa ni Jabalayda. Namin, manipot si Mang Putak. Dito'y balay ti si Mang Putak. Ano niya? Ita lang mga kariknakit ibain ni Eloisa. Ala, bayam tawagak to. Masapul nga awatin ng tikinapudno. Asaan ada kami tiag kagasa. Ada paramid ko kan kadawal. Nadabiling nga patayin milag dingitak, madam. Saan ko nakati pumatay malaksik no nakabasol kanya? Saan ka abilinan na pumatay? Adala pasim ko kan ka, wano pasurod ko kada kayo. Sino ti surutan mi, madam? Kaya't ko amabuan do sa dino ti papapanan ni Jonas. No makisinsin narak ni Eloisa. Dahil lang, madam. What? No problem. Dahil tamat lagayam. Sige, madam. Sa dino kaditayan ni Jonas. Saan ko namnamaan amadanon ka dito headquarters da Eloisa, Monique? Oray si ka. Saan ko matanam naman nga may ka dito Jonas? Anya ti kaya ta sa wanda ito Naka-t-shirt ka pa'y itinamarkan itinagan ni Eloisa. Dakas ka di? Mas daaw ka? Kaya't mga sawan, ikam-kampanyam ni Eloisa. Kat? Dakas? Saan? Oh, Mr. Mercado. Ada ka magkayam dito Sorry Si kagayang pikasarsaritan mo, Nick. Eloisa. Sige. Panawan kayo pa Tap na makapagsarita kayo na saya. Ada pa panan nyo. Oray saan ka na sumurot ka da kami, Monique?
Agdihit kayo kay ni Mr. Mercado. Awan parikot, no saan ang makasurot kada kami ni Monique. Basta na kayo ti agkuyom, Jonas. Amok, napilitan ka lang ang anangawis kanyak. Tamabain ka ni Eloisa. Kaya't kumatama-amuan. Noan niya ti kay papanantik addam ijay. Kan sumursurot ka pa'y ngagkamkampanya. Siyempre, kaya't ko tulungan. Tapno masigurado ka mga bak. Kaya't kadi asawan day ta. Aggayem kayo? Juan, dakas ka di ha, Jonas? Isumot lagaya makasyatin bagana kanya. Ka? Anya nga rutim ako namita. Maipapanitian niya. Iti relasyon ta. Talaga ka di apot damang ti amin? Kaslangonan nyaman na kan ti kasarta. Anya ka di ti adda ka ni Eloisa ang awan kanya. Nabayagan na dahi dati salsalud-sud at kitibagi. Apay iti kagsao. Talaga ka di nga oray iti kaano man. Tidak maayat. Saan ang makaumay ni Monique ko naman minsan? Insan, amom ka di. Imay ni Jonas ijay headquarter. Kapampanaw dalaang itay sumangpat kayo. Ne, nagkinaawatan da ka di? Imbagak kan Jonas nga date da, agkuyog da, taurnusin da tibagpagida. Kat, imanlugot ka di mat ni Jonas? Kapilitan. Panagkunong ka di kat agkinaawatan da manan? No, adapan nakabalin na, kit kasta kumainsan. Kasanukan. Talaga ka di nga irok mamon ti amin? Wino isurrender mo ti ragsak mo? Naawat kong ti amin, insan. Day talaunay ti dayawakin ka. Natibgar ka. Kan saan ka apa iturayan weno paidagel kadagiti panubok adimteng itibiyag mo? Insan, awan maganab ko no kuti maklatan tilwa. Gusto ka? Kat gapo iti kinatibgar mo, adayon tinagteng mo insan. Kan amok, adayo pa iti magteng mo. Sabay na kumain, san. Anya ti amo tayo. Agbalaw tayon tulangan, amay sa kagayaman a mayor ti San Mariano. Anya? Ada na kay danon kanya ka nakita da kano ni Monique. Iti headquarters ti kalaban mo a kandidato, Mayor. Nagpagada kanyak ni Monique. Kaya't masawon, ikampanya ni Monique ni Eloisa. Wano ti mismo a kalaban mo iti kinabayor. Imbaga ni Monique anilang Eloisa di kampanyan. Tanya ti kaya ta sa uwan ta. Agayaman da Monique ka ni Eloisa. Wang kano. Di mo ka din napanunot. Wano na amiris. Nga ang mga no isuntok ti makalaban mo iti kinabayor. Ano niya? Saan kit din? Ato pa, ikinuman na tanong na diyay nga Eloisa. Sagpaya kalabanan na doon niya kandida. Di ko nam. Abay, mabuteng ka ni Eloisa di agbali na mayor. Tamadugtalan ton di illegal na negosyom. Aniya? Ammo kadayta di pagdanagam doon niya kandida. Ngam santa baliklikan no dumteng diyal tao. Asaan ako na mayor. Tatamat pa nagpason di termino may nga iligtad opisyal. Amok! Numalpas si terminok. Kaya't kumatan dagina na. Gusto na ita na pa nagserbi kiti ili tayo. Nukasta, mabali na siyakton ti makalaban na? Aniya, ang kandidato kan domat? Numalpas ti terminom, siya ti ang kandidato. O sige, adakin ka. Nga mabalin. Ada kayon tungarot kan kompadre Gonzalo daglaban no bilang. At niya? Iso dagdama si mayor. Kat numalpas to matan determino na kaspisi. Sigurado nga kandidaton to mata mayor. Sinalba. Sige doon niya kandida. Agyaman na kitimpay mo nga oras. Bye. Oh. Anya dagito ya mapaspasam. Sinalbag da ja Solomon.
Marignak akas laayunan na pa yun ni Eloisa. Oh, saan kung tulang ka natulungan? Saan mo ta mabalin? Ano saan ko atulungan? Abangan na isot magibulgar ka na kiti illegal na negosyok. Oh, hawagak man kiti dinawal. Damagak no sa dino ti ayan da Jonas kanbonik. Takunada nagkuyog ta. Daday di may saklas sa restaurant dito ili, madam. Ako'y kuyog na bailan? Danan, intulot yan ak yun ni Monique at headquarters na Eloisa. Talaga? Nakapaggayim na kitidwa? Mabalin, madam. Mas tawag ka ron na naka-t-shirt pa iti camping t-shirt ni Eloisa. Talaga nga kadwanan, no kasta? Tawad, madam. Anyat naknakan ni Monique. Awagak tuman. Sige, bye. Bye, madam. Anya lagi din ni Doña Candida. Ultimo na ita. Pakasegnan na bailang. Nagbayag lakit tinda di aton niya ka na panakit tinda. Nagrigat kayam na awan kasarsarita. Sana suminay ti panunod ko ti panagkampanya ni Monique para ka ni Eloisa. Imbis sa kagura na, kaputay suti kayat ni Jonas. Puno. Adda nga ta sa bali, apanggap na. Awagak. Baran sumbatan na ti awag ko. Kat no adda oras na, awis tagkita kami. Apaya di mo sinumbatan ti awag ni Doña Candida katugangam. Ito na minsan lang nga nakasaritak. Ngam dakkel ti maitulong na ken ka. Tapno agkin naawatan kayo ken Jonas. Siguro. San ang mariendaan ti anak na? Kasta. Well, sa bagay. Amok akanayon da nga agriri. Tayta ngamin tinasaukan yak ni Tonyang idi na minsan na nagsarita kami. Ket, amon ka di asikat ti rason no apay kanayon na sanda nga kinaawatan? Urayan niya pa'y ter aramidin ni Jonas. Sana ko na makisinublian ken ko na, Unik. Mamati ka kumakanya. Eloisa. Ibagak ken katipod no. Wen, nasakit anak idi. Ngem ita. Saan? Nalpas kun alinipat ti relasyon mi. Katawanan panggap ko amang silpupay itinasao a relasyon. Nang runan no dapadak a babaeng agladladingit. Gapo iti dayta. Jack pulas nam naman nakastati kasaya ti panagpuspuso mi Eloisa. Katamok. Dayta ti may sa anagayatan ni Jonas kan ka. Eleksyonan no bigat. Diyos kao, tarabayam kumati anak kao. Italagmikin kan. Wen, italagmiti amin kan ka. Katnoan niya ti plano para kan ko na. Pagyamanan milaunay dayta, Diyos kao. Ay, adaw. Ti mangibagbaga adakal ti namnaman ni Eloisa nga ag number 1. Angam no para kanyak. Basta makastrag. Saanan anaskan nga ag number 1 wenno anya. Maoray langan ti panagbibilang. Winukan basing, madam. Anyak pa nagkunam dawal. Mga bakngata ni Eloisa. Adot mangibagbaga, madam. Ag number 1 pa. Sinalbag. No number 1. Mabalinan to ti lumaban iti kinabisi sa kalpasan na kinamayor. Anya, Jackie Palubos dawal. No saan to nagkandidato tag last term ni Mayor Solomon, siya tibang kalaban kan kuan. At dapat ni Bisi Mayor Gonzalo ang makalaban nyo no kasta, madam. Ta sigurado nga iso ti kabigsaan na para mayor iti daytan tua panawan. Mabalin mo talaban akong kas mayor ni Gonzalo.
Anya? Kat no may sa akton amay yura. Saan ko ngay paluwas nga dan tupay mga bak. Uno mang sublat kanya. Mabalin matalabanan nyo ni Don Gonzalo. Wandawal. Adalag ana imbag na ito'y. Napintas, tinapanunot ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good news, Uncle. Ay, anya day tabaraw. Dito barangay tayo, Uncle. Landslide ti botos ni Insan Eloisa. Ay, kasta ka day. Wan, Uncle. Kagudwa iti botos na ti sumarsaruno ken kuana. Ken uray kano dagiti daduma a barangay. Leading ni Insan. Ay, nagsaya atin no kasta. Ay, Diyos ka. Ang yaman ang unay kada kayo. Iso nga ado ti agko na, ano saan nga agbalyo ti trend. Number 1 kano ni Insan Eloisa, Uncle. Ay, matumpal madlaan ti arapap nga agsirbe dito'y ili tayo baraw. Wan, Uncle. Esos. Ket kasi iti na ibagbaga ko iti kalabas. Adayo lakit iti madanon ni Insan. Amangan no isunto pa yung ti sumaruno a mayor. Ay, narigat siguro mapasamak day ta. Adaw, dagiti nadakkelat at tao, nakatugaw ka dagita at akam. Diyo ko na ti kasta, Uncle. Tanong maminsan, at dadagiti mga bak nga underdog. Anya ti matamag, Jack. Awan nga rod iti dayta. Awan parikot ko na kuma. Kasi tinakunak di pa'y naputad ti pusag tinituding ang mga baka na kami kan Pari Gonzalo. Wan. Katiti sanggo ng bayan. Kumusta mo ti standing? Anya ti trending? Anya? Runaway ni Atty. De la Cruz? Kas na gadi? Sino ti sumarsarunogan ko na? Dolal ti rumrumuar kadagiti kakadwa ko nam. At dadapay ti number 7 kan number 8. Salbaga. Sige. Bye. Kasanulangan no majority kadagiti sangguni ang bayan ket manipod iti bangir a grupo. Number 1 pay ni Eloisa. Anyat pakaragsakam ti taton dyan. Apay nga inid mo matan ti radyo adang danggam. Ay, kuha madam. Dumdum ngagak man iti damdamag may papan iti resulta ti panagbilang ka na iti butos. O kat, kumusta ti resulta? Kunamat niya announcer itay, a partial kan unofficial kanaw. Iso nga rod, anya ti resulta ti partial akan basda. Ay na, madam! Nagatayo ka no ti nangitarayan ni Eloisa iti sumarsarno kan ko ana. Anya? Wan, madam, number 1 ka no ni Eloisa. Tunyang! Ay, madam. Jak kaya tapakaragsakam day ta abanag. Anya? Ay, sus! Natural amaragsakan tagayim ko, madam. Kung kailiyak mo. Kunak asaan ko akayat? Apay ka di, madam. Awan matrelasyon dan kin Senyorito Jonas. Kaungat niyo pa'y laang. Uray no asinon to pa yan kagurak lata. Ala, madam. Saan ka no ama kagteng iti pagarian ti Diyos ti saan ama makawan? Sumargang kabad! Kung saan ka no ama pakawan kadagiti basol na. Kas mula yung baga mo nagbasol ako. Awan mo ti magpagkakasta, madam. Tilaang kong punta. Hoston! Kunak! Uri pa'y number 1 ni Eloisa awan pa kasaknarang. Pudno ka dito na ibaga kanyak nito niya ka. Solomon! Ay, Mayor Solomon! Anya ka na timbaga na dunya kandida. Ani Eloisa, tiagnam number 1 ka dagiti sangguniang bayan. Iso, di ko na dagiti watchers, Meg. Wisit. Tawanan mabalin tayo. Dagalo na itinangitarayan na kadagiti bada na kandidato. Kasta! Dagal di ba di number 2, dunya kandida. Kasi tinakunak.
May sangambisyo sa dayjay katulong. Kanawan rumbang ay pagpanakal na kada tayo, Mayor Solomon. Tado sana gapuitinted ta kwarta idisan kumana kaadal. Mabali na kasta. Isungawan rumbang itangsit na kanyak. No sa di naman ti pagagtaganda. Si uutang na ta kanyak. Kada ta. Ang amin subli ng tikagudwa. Hindi ka taan ngayon tanda. Uray pay. Kamsan mo madalip-lipalan dunya kandida. Saan nga iso tinagkid daw? Ngam ken di sika tinagay ayat anang dadken kuana. Sumardagan. Sige. Mariknak na isakit mo dahil jaya babae, Mayor Solomon. Bye. Talaga nga ron anapig sa dayjay nga Eloisa. No'y nabag na pa'y dagiti bagulan ludo sigo doon na kandidato. Inong kan nakit din, di maragsaka na ka number 1 ni Eloisa. Langaruda, nakagurgura na di tao. Ngaro. Makikutulangin ito niya kandida. No domteng taltawan ni Eloisa ang timayor ti San Mariano. Madaan nga tamat ni Eloisa dayta? Kung saan matabak na? Kung aduti na nga to, kung superbak ng ama kalaban na. Kung ipalubos nga tamat da Mayor Solomon ang masukatanda? Awan mabalindano ni Eloisa ti kaya dagiti umili. Kung tibi si Mayor ita. Sigurado nga isunto ti sumukat ken Mayor Solomon. Wino saan? Ni Madam. Ni Madam? Agkan dinato ang Mayor. Sos, anya ita muna mang rinda itili tayo. Anya? Anya iti pagbanakan tilin. Agriran na kiti drug addict kas kati smuggler. Anya? Apay mat anak ko ng tikas tadawan. Gapo, tadrag queen ni Madam. Kan smuggling queen among deda. Anya? Ala ka, mangag na ka. Kaumot na kalakit kay. Mayam, mabuti na kaya. Dore agungat aginggat matake. Anya di baka ni Dawul? Drug kan smuggling queen ni Madam Candida? Kanyan. Ni Mami. Eh, saan pa'y arinwar, senyorito? Kasta ka di. Apay ka, day? No, damagan na. Ibagam arimwarak. No, damagan na no sa dino tinapanan nyo. Anya, ti iba ka? Mapana kita headquarters da Eloisa. Anya? Ay, sus! Agpungtot laki din na ibagak day ta. Di saan mo nga ibagbaga? Makamu kamata na. Ngun, senyorito. Mapanak mang ta diti merienda, kan lunch dagiti tao da. Dagiti watchers da. Ay! Sige, Tonyang. Mapanakon. Sige, senyorito. Bilibak matkin, senyorito. Uray imbaga na kanya saanan akayat ni Eloisa nga agsinublianda. Tultulungan na lata, kan supsuportaran na lata. Mga baka ni Eloisa, papa. Noy basar di trending di kan basing. Nauray ti barangay level pailan. Nangaba ka na talaga ta isot report kanyak dagiti watchers mi. Pudnan sakit di, papa. Di ano niya? Ati tawa may ruruman niya, po just ti manarakan. Munik. Amoyo ka di, papa. Sipod nakigayam at kankwana. Nakalaglag ang tiriknak. Idi winaknitak tigura ti barukong ko para kankwana. Maragsakan na kiti daytay ha. Hanggang kasanod ni Jonas. Jak matukot tirik nanay ti daddy pa nagkuyog mi. No paya mo? Napilitan lang iti imbaga ni Eloy sa nagkuyog kami. Kat ornosan mi ti amin kada kami. Di magunaglan. No talaga ada kayo madlang tinay-ito ding iti tunggal maysa. Da kayo tumadlang tagtung paliti udin na. Sabi na kumatakas na, papa. Ngam na talaga asan ada kami iti para iti tunggal maysa. Siguro, awan sa baling aramid at no di. Nangakluan iti amin. Sige, papa. Agrubatak. Mapanak niya headquarters na Eloisa. Kan, congrats gayam, papa. Da kayo man ti mayor, kat nininong ti busy mayor. Agyaman na kiya. Napaisan pa analpas ti official canvassing. Da kayo matan ti leading iti unofficial result. Nalpasan, Uncle. No pa'y unofficial result pa'y laeng, tamaipan pa iti munisipyo.
Tay suda timang final kan official canvassing. Hey, mano kilometro tinangitarayan ni insan iti sumarsarono ken kuana. Ay, impangag ti apo ti kararag barok nga agbaligi kuman ni Eloisa iti dayta nga arapaap na. Nasudi ti panggap na uncle. Iso apinatgan ti apo. Wain barok ket agyaman naklaunay. Congratulations, Councilor Eloisa de la Cruz. Thank you. Sus, saan lang analpas ti official canvassing, Monique, friend? Punta dayta, ngam sigurado daytan. Sikan ti number 1 iti official result. Kat nagadayo ti nangitarayam iti may kadwa. Agyaman na kititulong mo, Monique. Awan anyaman na. Dakkel ti naitulong na. Tasika nga anak ti mayor, kat siyak pailaan ting kampanyam. Amo kami na nasudi ti panggap mo. Wen, Monique, kayat ko ti agserbi kadagiti kailyan tayo. Nangruna iti education dagiti marigrigat ngam deserving ta. Napindas da ita. Wen, ama ipaayan da iti scholarship tapno makaadal da iti likudan ti kinakurapay da. Kat da ita nga advokasya no plataformam ti kinayat dagiti umili. Wen, Monique, friend, saan ko akayat nga adu dagiti maitulad kanya? Ana iruruman? Gapo, iti kinakurapay mi kanitatang ko. Oh. Nupay kasta. Agyaman naklata kadagijay at tao. Taisuda mo't laeng tinagbalin akarit kanya. Tapno ikarigatak aragpatan ti arapaap ko. Babaan ti panarabay ti apo. Okay, once again, congratulations, Councilor de la Cruz. Kita ta dito Jonas. Nangyagak lang iti merienda kan lunch dagiti kakadwa da Eloisa. Okay. Oray no kuna nangawan panggap na makisinublan kanya. Kahit kulat ta suportaran. Kat, anyat nam nama masuk papak dagiti tangan aramidan. Awan. Umdasan kanya ka makatulong ak Monique. That's great, Mr. Mercado. Kan kahit kumatakablawan. Okay. Ada dito na, agsasalita da iti kandidato da iti kina mayor. Congratulations, Councilor Eloisa. Na yun da ita. Thank you. Pasensya kayo niti basit anay tugot ko para kadagiti kakadwayo, ha? Ano man ang tinyag mo? Snacks kan lunch da. Okay. Thank you very much, Mr. Mercado. Jonas. Welcome. Wan gayam, sana ko nagbayag. Dapat ni Monique. Saan mo ka ding awisan for lunch? Why not? Basta kaya't nalakit di. Karamba! Talaga di nasardengan! Di naklata sardengan da dyan ngayon, Eloisa. Talaga nga ron nga inlove kan kwa na, madam. Nangruna ita, amaysan a counselor ni Attorney Eloisa. Urian niya pa iti saan na itan, saan ko lata magustuhan. Sana ka maraksakan. Imbaga na kanumot ni Eloisa, adinan kayat asubian dati relasyon da. Nagkula. Ni senyorito. Iso nga ron ti ibarbar tekan na kwa. Rumpaglaag, tapulo sa jak kayat. Kasanon, madam, no... Noan niya, apaya di mo ituloy. Uray, ington awan kayo. Anyat kinunam? Kaya't mo asawan, mataya kon. Ay! Naiko! Tinungpatak matan, madam! Magkakatulong, kastaki din di bagam kanyak. Kuha, madam! Kaya't mo... Kaya't mo ito papanaon kan. Wano si Kati Unag apukawan dito lubong. Anya? Kuha saan? Ano ka sa ngarod? Saan mo ipakpakita kanyak ti sinpatsam ka ni Eloisa? Madam, wan! Ala, panahon ako dito eh. Dala maluksawak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, agli
Naglapusan ang tiragsak ko. Napatganti kid daw kan arapaap ko. Ay, ngam ko ma, anak. Iwak si mo, ti panggap mo, nga gibalas ka dagiti nang iroruman ka data. Awan ron ba nga pagdanagan niyo, tatang? Awanan kanya pejay. Awan sa bali anak kaiturungan ita ti imatang ko. No saan at mga kem itinayabaga a pagrebangan. Kas opisyal ti umili ken nabutusan. Ay, gusto ka, anak. Adaman dato kanyak ti umili, tatang. Saan ko apaayan ida? Aging ga iti kabaila. Ay, Nupay, awan arapaap ko ang umatupay. Numay ka nakitigundaway tatang, apay kit din na saan? Ay, anak. Ada ka ni Apo ti amin na plano para ititunggal tao, tatang. Ket, no anyaman day ta plano na, isulaan ti makaam mo. Nupay, adamat laeng kada tayo nga agpili. Ken agplano nga umuna. Ket no patgan na, arami din tayo latta ti amin akabailan tayo, ang mga ramid iti dayta. Nagkuyog kayo man gaya man kan Jonas, hindi kalkalpas ti eleksyon. Wan, Papa. Naragsak. Nupay natamnay, di pa nakilangan na kanya. Ano, Sam? Kasi tinaybagakin ka. Saan ka ngagpanuno, titi sabali? Ay, Papa. No, adawayam. Sarong karamlat na ni kandida. Barang nadamit lang maaramidan na, tapno agin na si dagmat lang tirik na yung Jonas. Wan, Papa. Plano ka talaga ti mapanay ti balayda? No, saya tam laki di makilangan kini Jonas. Sa dito ti papalan. Di mat lang may bawing ti matang nakin ka. Nakimbagkat ko man ang papasamak ti kasta. Wani ha. Ulitag tinaibagaking kay tinaminsan. Nunay kari, ada kayo ti agpaay iti tunggal maisa. Da kayon tumit lang iti udin na. Naimbag man ta nakaumay ka, senyorita. Sarong kara ko man ni Mami Candida ngam awan mat gayam. Kapampanaw da kandawol ito'y sumangpot ka, senyorita. Kasta? Ay, bason ko mat lang. Tadya kinawagan ni mo na, sakbay ng maya. Uwan nga ro. Okay lang ang tanyam. Ore kaskasan ho, kat nagkita ta. Ha? Oh, di na ka di kaya ta makita, tanyam. Ay sus, kayat ko, senyorita. Nigayam Jonas, adda ka di? Adda, kaskastrak na iti kwarto na. Ay, kababain samat. Amang ano masinga? Saan mo't siguro? Mabiitlaan, taibagak nga daka. No. Uri saanan, mabainak. Ha? Ay, ni, isumot ganda ita agturungan dito salas. Urahin kit din dito, itap na makapagsarita kayo. Nakaumay ka mat dito'y balay. Juan, pumanawag ko man, tawan mat ni Mami Candida. Kasta ka di? Agpapakada kitayan kanito niyang, napakisunod niya masidit ka. Mabit lang. Tagpaisagana kiti mabalinta pagsangwan. Kababain mat. Jonas. Pabainan nak ka di, Munik? Well, okay. Tapno di mamat ko na. Oray, amo ka mapilpilitan ka? Sige. Awanan makaigawid kan kay ti panagnato minsan. Insan lito? Popuutom ti ko na kinsan. Kasla makit-kita ko na iti masungad. Kat si kanton ti mayor. Narigat ti agarapaap iti nangato unay insan. Aman insan. Ado ti mangibagbaga nga adayo ti magteng mo iti tayak ti politika. Agtrabaho tayo pa ya, insan. Saan ko akayat amang namnama iti awan dagiti nagtalik kanyak. Dagiti nangibutos kanyak, insan. Wen, amok. Agasam day ta. Dakdakkel pa ti botos mo ngam ni Mayor Solomon. Dakkel ti naitulong ti panangikampanya kanyak ni Munik, insan. Ay, pudno day ta. Ti ko na dagiti daduma idi kat amangan no espyalaan ti kalaban ni Munik. Angam saan mat gayam. Idi damo,
Adamot pa nagduwa-duwa. Ngam, iti nakitak ti sinseridad na. Nagyaman na kinkwa na, insan. Nakunak, madam. Talaga na ikari ang umato ni Luisa. May sakamot dawal. Anya ko maitanong umato. Kano tao mayroon naman. Di Diyos, kano ti manarakan, madam. Agpapada kayo lang. Huwag no, madam. Licho, kitaan nyo din ang pasama ka ni Luisa. Mayroon naman ng nagbaligil ata. Ngam saan na kumanagtang dayay, no di na inlako ti panagayat na kini Jonas. Inlako no pinilit yung akinatang. Adya. Saan ko masya kilukun nyo? Tamok ti si bubukal ng istorya, madam. Sabitan ka. Binutbutang nyo ita. Ken persa nyo api manaw. Saan ka di, madam? Adya. Akayat na asawan. Indor mo nyo. Sungardan ka, Antawal. Saan kayo kumangagluksaw? Kita mo yung kadi. Para maglaunay tinaramit ni Luisa. Aniya. Makunala ka masirib. Amo nang isusarte kwarta. Nginted yung kinkwana. Imbis aginastos na idewan kas ka na. Inaramat na ng ragpat. Itinapap na piman na. Iso nga rod nga utang na kanyak. Utang na kada kami kin Mayor Solomon ti baligin ah. Kanya. Kasday. Makaismak man kada kayo. Da ka di makapaisam itimbagak dawal. Well, kwartayo ti pinagkataon na. Saan mo nga itulot? Basta saan na makapagpanakal na dyan ngayon, Luisa. Tano panunutan, si uutang kada kami, tinaimbag anakam. Un friend! Ay, un kayam! Congratulations, Apo Counselor! Agpaiso? Umayak inton blowout mo? Agyamanak ah! Amangan no di nakbulusan ni madam. No, aglibas ah. Amangan no ikatin na. Agpakada ako na. Jesus, palubusan naktukid din. Kasi naistoryakan ka. Naragsakan ak lang hindi naamuak ang mga abakan iti kaunting. Nagungot kit din. Tinungpanak kit din iti imbagak. Anik apo Diyos ti manarakan kadag iti may rurumag. Anya? Alaan nak napapanawan nak ni Madam Candida ko ng friend. Sige friend, agyaman nak. Bye. Nagkimpag nga paison ni Eloisa. Napakumbabalata kinsaan anang lipat. No papanawan nak kano ni Madam. Alaan nak ni Eloisa akadwa na iti balayda. At tanda madam. Ay sus, saan na anatanong ni Monek? Kuna ni Uncle Baldo, mauray da kung makano ti proklamasyon da insan Eloisa. Sakbay nga agsubli da ija syudad. Saan tayo umad nga mo no kaano amalpas ti final kan official kan basing. Ang masiguradong ti panangabak ni insan, Uncle. Hunmet kit di ah. Dadanda ni amin a barangay ket landslide ti panangabak na. Amoyo, Uncle. Adayo ti magdeng ni insan Eloisa. Dayta ti saan kong amaw baraw. Uray kitain nyo. No agpangato pa saan na adayo amagdeng na ti kangatuan a posisyon dito ili tayo. Nakurapay laeng ti nagtaudan ni Eloisa. Ket sigurado nga ado ti pangtiradaken kuana. Nga agpabak ng laeng babaan iti isaserek na iti politika. Basta ipakita na ita tinapudno a panagserbi na, Uncle. Uray kitain nyo, adayo ti magdeng na. Ken baraw ada dagiti nakatugaw ita anabibilag ken sobra ti kinabaknang da. Saan dalakit day ngay palubos nagtaod laeng iti nakurapa iti mga ado kadakwata. Nariingan dagiti butante wenno umili, Uncle. Dadakkel a politiko ti makabanggana no kas pangarian baraw. Saan aday tati panunutin nyo, Uncle? Basta saya atin na ti panagserbi na ita anait kan iti gundaway. Tungpalan na dagiti in kampanya na.
Nangruna iti libre nga edukasyon dagiti marigrig at ama ko na adiserbing. Ngam saan da ka ba ti agadal gapot kinakurapay? Ay, sapay la kumaa, baraw. Kat no saan da ka ba ti mangala iti ukpat atawan a kurso? At damat dagiti vocational course nga iso ita ti adu a kasapulan. Saan lang iti pagilyan tayo? Ngudi pa'y kat iti balasi taaw, uncle. Anyat kinunamton yang, imbay dito ni Monique at nagkuyog da arimuar ka ni Jonas? Wan, madam. Sarungkaran na kayo kumakanong. Saan na kayo matanadanong? Kas na ka di. At pakada ko man itay. Gustumat nga umasidag kada kami ni senyoritaw. Imbag man. Tay manungot ni Jonas nagkuyog da. Napananda ka no? Mapanda ka no iti headquarters da Eloisa. Stay, Konsihal Eloisa. Agraraman na konsihal. Anya konsihal? Isumat ti awag ta kadag iti kagawad ti Eli. Sanggun yang bayan Eloisa nga rod Saan man aday tati pagsaritaan taton yang masurunak? Tinamagyumat ngamin no sa lino tinapananda. Ijay matimbagada kanya. Apay, talaga ka di nagkagayimaan ng damonik kanday jay mamirmiraot. Sus, mamirmiraot ka di pa'y ni Eloisa kat nagngaton ti adal na. Konsihal pa yun. No, idilig kanyak. Awan pa itikikit ko. Tiyandakan ko na. Kunada, madam. San abali adibak ng unay, basta nagtaod itinadalos awagas ti sanikwana. Anya ti kayat mo asawin. Nagtaod ka di itinarugit awagas ti sanikwak, tunyang. Madam? Kayat mo ta si wakak tangagam. Uncle, manukan mo lang ng barangay ti ikan basda. Ay, tintulangan proklamasyon ti mauray. Saanin amalapdan pa'y? Tuwan, uncle. Mala, agina na kayo pa'y baraw. Kat orayom mo ti pakauna a blowout ti kasinsin mo. At danto ka nung maangay a panagyaman dito'y balay a mismaw. Ay, uwan, uncle. Ibagayo laang no anya ti isagana mi. Ay, awan sa balay, ama parte, no saan ababaw. Ang kasaritak pa'y ni kasinsin mo. Kan adamot blowout na dagiti kadwa na anagapak. Amoyo ka di, uncle? Wala ang tinakalusot ka dagiti kapartido ni Mayor Solomon kadagiti councilors. Ay, majority nga rod da Eloisa, Ay, uncle. Iso adakkel ti maaramidan da insan Eloisa. Ang da Mayor Solomon pailaang ti adda iti panakaulaw baraw. Wen, ang dakkel ba nagti kaadot na karawar iti grupo da insan Eloisa. Angam ko lipatan da ti partido da. Agtrabaho da kas may sa para iti pagimbagan dagiti umilay. Kasta ko uncle. Nalpasan ti eleksyon kat agkay-kaysada ko man. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapay pa panam, Jonas? Ada meeting the Councilor Eloisa. Awanin. Wano orayam? Nakasaritam sa itayan. Amangan no da pa ibagam? Awanin. Amangan no trip mo timang itulod kanyak. Kan, pumasyal matijay balay. Ha? Ngam na saan mo ang kayat? Well, okay. Saan ka pilitan? No problem. Sige. Itulod ka laangan. Kasanong tilugan mo? Mabalin kumat nga ibati dito Ibati ka ni Lito. Tikasin si ni Councilor Eloisa. Sige. Amangan no adamot makunam no saan ka nga itulod. Awan. Okay lang kanyak. No, mapilpilit ka matlaan. Anya ti kinunam litaw. Kasla nagkinaawatan man na da Jonas kun anak ti Mayaw. Isot nadlaw ko, uncle. Naggidanda si mangpet iti headquarters. Kat itay pimanaw da, nagkalugan da itilugan ni Jonas. Kasta? Bati pa nga rod ni Monique kanyak titulbag tilugan na. Tayong parada na iti parkingan ti headquarters da insan. Kasta ka day? Ti kayat ko amamon kan insan Eloisa. No,
talaga nga inrukmanan ti panagayat na kan Jonas. Anya? Kaya't ko asawan, uncle. No insukunan kan ni Monique, no di nan ilaban da nga ayat, mabalin na kumamot nga ilaban no kayat na. Taamok, nalaos ti panagayat ni Jonas kan kuana. Ay, napagsaritaan bidayta ay tinaminsan baraw. Ang kunana nga ipamaysa na pailaan ti panagserbina kadagiti kailyan. Awan pa'y panggap na asumrek manan iti sabali a relasyon. Ay, kang runaan ti panangituloy da iti nagupad a relasyon da ken Jonas. Please, ipapabalay mo, Jonas. Okay. Agpaiso, nagkasar tayo Amerika. Nagdenatay, di mano atawan. Nga manipod ng kasawa ta. Saan ta nag-awit dito eh? Kan saan ka mat ng imay dito balay? Ta saan mat adito iti nagtarusap, hindi si mangpot ka. Mapabasol na ka di? Anyaman dagiti sana nasaya at napagtan iti relasyon ta. Arami dati amin nakabarlak. Amang lipat. Muni. Mabainak lang unaykan ka? Nagbalinak anak ka babba pa. Gapo ka dagiti inararamit ko. Gapo ka dagiti napaspasama kaya Amerika. Nalpasan day jay. Saan mo nasubyan? Sana mabali na jak subyan. Ta ay ayat launay ti bagi. Ta siyak pa yan na babae ti nagaramid iti pamuspusan. Tapno may kotaklaan ti ayat mo. Napaayak. Inaramit ko mati amin ti kung nakakapagrebunakas asawa. Ngam nilat na Eloisa ti ay ayatan. Monique. It's alright. No talaga nga iso ti ay ayatan. Awan mabalin ko. No kayat mo, tulungan ka pa yamang pasubli iti riknanakan ka. Anya? No pa'y namin anon ngayon baga na kanyak. Nga awan plano na makisinobyan kan ka. Anya ti amom? Monique. Ibagang laan. I'm here. Tulungan ka kas napatay kagayam. Juan, gapuman laan iti kinasingit ta idi nga agkayam. Agyaman na ka, Sir Lito. Ay, sikapain tinang itulod itilugan ko. Awan anyaman na, Ma'am Monique. Kapampanaw ni Jonas. Kasta ka di? Siya kumati may mga ladi talugan ko nga maglaladutak matan. Naimbag na ron tiniyawag mo kan insan Eloisa. Juan, kat ulit ka. Agyaman nak. May ka. Agmerinda ka pa eh. Uray sa anan, ma'am. Pabainan na ka di? Kuha. Sige man langan. Saan ko akayat ti agtulen? Anya? Agtulen kan ti agkad-kad iti maidijaya agrasya, ma'am. Pasensya ka lang ni Dada. Sus. Awanan sa pulak pa Ma'am Monique. Nabaknang dito yan ang merienda iti kas kanyak. Ano yan? Ay na. Naggasat ka talaga ni Sir Jonas. Apay ako naman nagasat. Ngamin, nakapimpintas kayo. Ken amok a sweet lover kayo. Anya? Pagkatawaan na kiti dahil talito. No napintasak akas ko na, di siya kumanti inayat ni Jonas. Anya? Among ka di. Ngaging gayt na. Ni palang Eloisa kay ayatan na. Dahi tati Jack amo, ma'am. Dahi tati pudno. Imprang ka na kanya kiti. Idada kami pa di Amerika. Nga uray nagkasar ka nagdana kami. Nila ta Eloisa. Tiada iti puso na. Anya? Sorry naibagak matin ka. Dahi tati pudno. Nila ta Eloisa ti ayatan ni Jonas. Adya ko nga ti sa pulan na kin ka. Adayo amay karika ngam diin san Eloisa ang nagtaod lang iti nakurape a pamilya. Da kayo tiyag kabagay. Diyak amo. Sus, Ma'am Unique. No saklang ti kaskin ni Jonas, saan kayon apaluspusan pay? Anya? Sorry, Mama.
Kaya't kayo lang nga pagkatawain. Ay, makakatawa ka talaga kan ka. Rabak ko lang dahil, ma'am. Tamok mat asaan na may karitikas kanya, kitikas kada kayo. Anya? Ang nakapimpintas, kan baknang pay. Ada akong dito yung balay. Ang saan asumina iti panunot ko ni Ma'am Monique. Bayat ti panagsarsarita mi. Nasirayak kadagiti mata na tiliday. Naritnak tiliday kadagiti mata na. Anam bilibak met kan kuana. Ninsan Eloisa ti kinainagaw na ken Jonas. Angam aggayam damet ti. Iti kwarto na, madam. Kasarita ko na niya talaga ti plano na. Naibaga namat kanya, nga agigkat ka nun iti trabaho na. Anya? Wan, madam. Saya at no kasta. Kasaritak ta iso ti mga sikaso iti may sa sanga ti negosyo mi iti capital city. Wan, madam. Adda bukod yung akumpanya ken negosyo. Agtrabaho kit din iti sabali. Amok ti rason no apay nagikat manen tonyang. Ano niya, madam? Tapno ka na yun na makita ni Eloisa. Ano niya? Maawagak ni Monique. Adda ibagak ken kuana. Talaga adyak maawatan ni Madam Senyorito. Oh, apa ito niyan? Anya man ang timbaganakan ka? Inawagan na ni Monique. Agsarak dansa. Kasta ka di? Ngam ko na akasarita na kakano. Tasi kati mangimaton iti negosyo yaw. Pampanunutak matkit di dayta. Naibagak nga rod nga agigkat kayon iti trabaho yu iti syudad. Naku na amay may sa kano tigapuna. Anya kano? Tapno kanayon yu kano makita ni Eloisa. Anya? Wan, senyorito. Talaga ang masirip ni madam. Ay, saan ko nga mo, Tonyang? Mapukpukaw mo itong tinamnama. Ngagsinublan kami pa kin ni Eloisa. Ha? Namin anon nga imbaga na kanya. Ngawanan panggap na ang makisinublan kanya. Nang runa ita, tamaysan nga opisyal iti ili. Kaya't na nga ipamay sa timatang na. Iti nayabagagan ko na responsibilidad kadag iti kailyan tayo. Pagustak man. Nilito, makaisamak na malagip ko timbaga na. Uri kinuna na aramak na lang Naglang ko ti pasaray pa ng matmat na kanyak. Kaslada tuktok ko din na kanyak. Masan sa na makita ka di headquarter city. Pasalig sasango kami kada Eloisa mangan. Kanagmerienda kami. Kanagkakalugan kami ti kotse ni Eloisa. Kaputay so ti driver. Nyak malaing kaskaso lang unay. At damat lang ana. Nang runa nagbiste. Iso na lang ka nagtawad mo ti tinakurapay a pamilya. Anya ti amok no. Oh my God. Diyak kaya ti panunutan. Kunada. Sutil ti panawan. Anya ti kinunam, barok. Ay saus agar arapa akan sa. Wanaw, pudot lat bagim dayta. Ay, saan, Uncle? Di lang nakita ti talaga akinapintas ni Monique. Idi gusto mo lang dayta, wano iturog mau. Inton makaraing ka, awanan. Aman, Uncle. Nagpintas talaga ni Monique. Naggasat ko man ni Jonas. Anya? Ngam sa bagay, nagasat talaga. Taisot kinayat ni Monique. Kat nagkasarda pa yan, kat nagdinada iti mano atawan iti Amerika. Agasawa daan kan Jonas. Wen, amo kan kel.
Angam saan ba't nga taadakas no agrok babak iti kinapintas na? Anya? Angam amok pa'y? No anya ti saan na pangayatan ni Jonas kan ko na? Kat nilatain san Eloisa ti kayat kan ay-ayatan na kano. Ang awanen kan Eloisa dayta baraw. Naaklon nan adi da agkagasat kan Jonas. Nang runa kan agayamdan kan munay. Yun lang. Ang saan tayo umatkit day ng amaw? Tirabak ni ayat ako nada baraw. Kan saan kong amaw? No anya talaga tirik na ni kasinsin mao. Dahil tangarod kat angkel. Tay ko nada, tulak ng bibig, kabig sa dibdib. Naglakati mangibaga asaan mo na ay-ayatan, when no kayat. Ngam iti ununog mo, kas na masudsudak ti apgas na. Ay, day tati saan ko nga amaw baraw. Ang mala, bukod na arik na day ta. Sabagay matkit di Anya tiyan mo tayo, no agpaisunto nga isudan tumatla ang tipagtumpungan ni Gasat. Saan ka di angkel? Siguraw. Ang amaw. Saan akayatan ni Eloisa tinariribok a relasyon baraw? Nag-read kayo matawal. Saan matanag ba yung tipanagsarita da madam kan mo ni? Tadawag ni madam. Kita da kasi narak na business partner na. Kasta? Kat no nakapalas na. Umay pa'y agsuka? Amumat ka ni madam. Numabalin inuras ng agsuka. Maniyan? So asan kami nga bayag? Rumar kami matlaang tonyang my loves. Iso tawal. At naparikot ko. Anya da? At awis kanyak ni Eloisa. Kasano nga taam makapana. Anya da jay? Abloag ka no ijay balay dahin ton bigat. Kasta ka di. Hudi mapan ka. Kasano? Hina. Ibagam lang kan madam nga damapan mo katangan nakasapulam. Hudi. Dumawas ka ni jay kada Councilor Eloisa. Agpakita ka lang. Nalpas! Nalpasan, Uncle. Diyan niya, baraw. Nalpasan ti official canvassing dito munisipyo. Kasta ka day. Awan, Uncle. Kat saan na nabaliwan ti ranking. Number 1 lat na ni Insan Eloisa. Ay, kasta ka day, baraw. Ay, kat umay kayo adagos dito Kalpasan ti mano minutos. Iproklaman ti Municipal Board of Canvassers ti Comelec. Ay, sige, baraw. Umayag adagaws. Uray kat at nato'y tricycle na pagluganan. Wan, Uncle. Umay kayo Bye. Bye. Talaga bilibak kan Insan Eloisa. Sana nagbaliw ti standing na manipudrog iti canvassing. Kunatkat nga da ka dito, Monique. Siyempre. It kumat ni matangan ti proclamation da papa kan dagiti daddo nga pa nga makakandidato. Nangruna ti best friend ko ani Eloisa. Talaga mata. Best friend kayo? Siyempre. Dayawak lang unay ti kinahumble na. Dayawak lang unay ti kinahumble na ta ni Eloisa. Wen, sana nagbalbaliw. Nga ure adayon tinagting na. Sa balin ni Eloisa, saanan aday di sigod a katulong. Katamok, ad-ad damanan ngay ayatam. Anya? Nagbiduda ka diting bagak, Jonas? Saan ka diapod mo? Saan kumat nga iliblibak kada kayo tiriknak kan kwa na? Ngam sa bali itan ni Eloisa. Anya asa bali ti kayat mo asawan? Saan na ta nagbalik ti amok? Hambal ta. Wen, ngam namin anon nga imbaga na kanya. Adinan kayat asublian tinapalabas mi. Kasta? Saan na kayat asarkan tinariribok a relasyon? Pakunaan na iti kasta. Ngamin, amuna adila ta magustuhan ni mami ti relasyon mi nga aging gaita. Ngam, adda ka di ba aramidan ni mami no talaga nga ilaban mo ti relasyon nyo? Mabalin ko mga ilaban ko. Ngam kasanon, no saan na kon nga ayatan ni Eloisa. Anya ko matilaban ko? Jonas? Siguro, agsubliak langan iji Amerika. Kayat mo asawan? Panawan nakmanen, Jonas. Muni? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Mano ababoy ti maparty para iti blowout ni Insan Eloisa dito balayda. Una ron, di na pala inggidan iti blowout da amin nga agkakaduaan ang abak. Sa bahalin to kano. Sa bali ti exclusive a blowout na iti balayda. Sa bagay, anamat kidi kwartada. Kinadagayan dagiti nang ted iti donation. Sino kumapay? Adon tinag-donate iti kampanya da. Amok ti may sa adakkel tinaitulong na. Sino? Siyempre, ni Jonas. Ti ex na. Nang tadlakit di manan kan Uncle Ipe. 100 peso. Kamusta damatan? Awanan. Narigat siguro ta aggayim matanda Insan Eloisa kan Monique. Wen nga rod, inal daw idi sumursurot iti kampanya. Imbaga kano pa yan ni Insan at tulungan na ni Monique. Tapno iso ti pangibaw inganan ni Jonas itirik nana. Imbes ani Insan. Talaga nga insuko nan ti pakasak nan ti puso na. Isumot ti bagbagan ni Insan Eloisa. Saan lang na siya? Ni pa'y Uncle Ipe Naibaga namat kanyak idian may papan iti dayta. Ti pa'y lakano panagserbi na iti umili, ti pangiturungan na iti imatang na ita. Wana, nang runa kat landslide ti panangabak na. Wana, saan na atultuladan dagiti daduma politiko nga itayab ti kali dagiti karida. Mapana kiti blog ni Eloisa wano Councilor Eloisa, papa. Awan na. Dagasan na kano ni Jonas. Agpaiso? Uwan, papa. Dahito tinagsaritaan, medical man. Maragsa ka naklaunay. Nung nasaya at ang tilindangan nyo, iha. Kat mabali na dahita tirugrugin. Ang nasaya at alindangan nyo. Hopefully. Ngamin, napigsa ti endorser ko. Ano yan? Di kahit ko asawan. Di mangbalbalakad kini Jonas. Sino? Ni Eloisa. Aniya? Ni Eloisa ti mangtultulong kin ka tapno kinaawatang kayo kini Jonas? Yes, papa. Kat sana makapagkad ni Jonas na ibaga ni Eloisa nagkuyog kami. Aniya? Kaya't mo asawan? Sandan asilpon tinapalabas na? Sigun kini Eloisa, saan ka nun? Ipamay sana kanulangan, ti imatang na iti panagserbi, ha? Nasaya no kasta. Tapno sana masayang tinagdagkal abutos na. Oray na nga itong tinagdang ni Eloisa. Nakitakpay lang ti kinapakumbaba na. Kasta ka di? Kat itapaylaan. May baga nga adayo ti magtang na iti tayo akti politika. No saan dalakit di pagkaramidan iti dagas? Mabalin. Saan ka di alas term yun, papa? Awan. Kat iti sumaruno nga eleksyon ni Ninong mo Gonzalo ti endorso ka para mayor. Kat, adda ko may bagak, papa. Nanya na ita. Sige, basta ka ba lagi ha? Agsarden kayo to ko man. Agina na kayo matan. Monique. Kat, adda kayat ko agbalin abi si Mayor ni Ninong Gonzalo. Sino? Ni Doña Candida? Ay, tamo kag kandidato matan no sana ka tumaraypay. No ba kasta mabaling ko mati bumabay ti pwesto. Kas kumay ti busy mayor. Saanan, papa? Enjoyan yan dagiti napatbating aldaw yun. Dito rabaw ti daga. Anya? Lakay kayon. Huston tinaunday a panahon na panagpaayo na panagserbiyo ka dagiti kailan tayo. Sige, iya. Panunutan. Saan nyo na panunutan, pay? Basta, agina na kayon. Sige, anya di kinunamitay. Sino ti kayat mo makatandem to Ninong mo Gonzalo abisi, Mayor? Ni Councilor de la Cruz, papa. Ni Eloisa? Exactly. Talaga nasingad kayon. Dinto tayo di katipang pangtampay. Ano maaddaan damanin iti relasyon kan Jonas? Kahit papatayan mi da?
Kasta tirik na, kidi kasaksakitan, tinaramid kanyak ni Jonas. Ngam, da kayo matlang tinangibaga kanyak idi. Asaan ak nagaramid iti dakas? Buwan niya. Katagiyaman na, tanaka-amiris ka. Mapatkan nyo ka diti kitaw ko, Papa? Sige. Pagsaritaan mi kini kumpadre Gonzalo na ita. Nay, Uncle. Nagaduti imay timulong agparti. Ay, uwan nga raw. Oh, una yan. Adulakit diti umay inton bigat. Ay, sanga pulaw, nadakal ababo iti mapartay baraw. Di pagbili bakpay, aduti nang itugot iti mausar nga agluto. Ay, uwan nga raw baraw. Talaga akay kayat din sa ni Loisa, Uncle. Ay, ket pagyamanan mila unay dayta baraw. Ket saan kami daw ang makasubsubalay. Anya nga oras sa dagasenak no bigat, Jonas? Sigaman. Ora 10 o'clock. O sige. Aywan gayam. Waling natangay kuyog mo ni Tonyang? Uwan. Nasa una kanya kiti kalman. Ngam parikot na no kasanong agpakatak ni Mami. Amangan ka no saan na ablusan. Bayam, awagak ni Mami. Ipakadak ni Tonyang. Ure siya kon. O sige. Ngam na saan na palubusan, siyak ti makisarita. Sikat ti makam mo. Okay, sige nga Rod. Kastapay. Bye. Bye. Ay, kaasimot ni Tonyang no saan man lamang kaaliwaksay. Ni Monik, itaman pa'y. Hello, Senyorita Monik. Tunyang, abay saan ko makontak ni Mami Candida? Unattended, di cellphone na. Amangan no nakaturog. Kunana itay, asaan na kanok akayat ti masinga. Kasta? Ipakada ka kumakan ko na. Anya? Makikuyog kanton ka ni Jonas, tadagasan nagmatlaan dito balay. Kasta ka di? Amok namin, akayat mumut akablaawan ni Eloisa, tanasigat kay nga gayam. Kumaa, amo ka di nakbulusan ni Madam. Amangan pa'y kit di noong tanak. Sige, Senyorita Monik, agyaman na ka Anya nga tati reaksyon ni Madam no ipakadanak ni Monik. Makaammo di tan. Noong tanak, kat papanawan na. Anya ko mati problema. Uray kat kayat nak nga alaan ni Eloisa, AAST, Counselor Eloisa. Oren siyak ba ti mangipakadakin ka? Anya? Kat di naklagit ni mapagkadkadan ni Madam. Oren siyak ba ti mangitulot keng ka di balay da konsyal Eloisa? Anya? Urayan talangan ti awag kanyak ni Monik. Isun ti imawag kan Madam. Nakidam? Nagado ti sponsor mo niya. Amkaglaang ti panangot na kanya. San ka ngagdanag ko nakmanan, labs? Siyak ti makisarita kang kuana no bilang. Sige, mapan ka. Ngam kayat ko ngagsubli ka adagos. Tanag bayag-bayag ka. Saan ka napastrikan dito balay? Anya? Agkuyog kami matlangan sumangpat, Mami. Kat kasano dayta? Dua kayo kanunik? Nga adamot daytoy agraraman akadwayo? Oh, anya ko ma? Kan apay? Akas talatan ti panagipaayo iti atensyon iti dayjay at tao. Asino ayan ni Eloisa ngay kanyo unay iti importansya? Nyamat ta. Saan kayo kuman nga agsaw iti saan anasaya at ijay tao, Mami? Tawan mo't dakas nga aramidan na kada kayo? Anya nga awan? Inla ko na ti panagayat na ka. Kan adda tulagan mi asaan da nga agsubsubli dito igam anya tinaramig na. Mami. Ha? Na may saan na kami kini Mayor Solomon. Saan laga na ita ti pagsurudak? Malaksi da nagsubli na. Nagkandidato kidente ang raraman.
Ho, mangkarkal. Oh, sige, Antonyang. Alas 9 no bigat. Nakarubwat ka na. Wan, senyorito. Panawan kayo pa ditoy. Nyalakit din magpaiso ni mata. Nalaos-launay tigura na ken Eloisa. Pudno mati ko na ni senyorito. Awan magdakas ngar aramidan jay tao kan kuana. Bilibak iti kaado dagiti imay timulong kadagiti nagparte kas kada kusinero. Wan insan sila. Naggapo na kita kadagiti nagduduma baryo. Kung gano'n nga ron, apagbiit ti pa nagpartida. Rugyan da ka namutin ti agisaga na kadagiti Ricardo kan dadumapay. Taing ton parbangon aglutudan. Wan ka no. Ay, sa pala ko matasaya atin ni Insan Eloisa ti agserbi. Tapno iti kasta, saan ama upay dagiti tao ken kuana? Nagkarinsan. Nga aramidan na amin akabaalan na. Tapno saan ang mapa dagiti nang ibotos ken kuana. Ken kunana pa eh. Nang butos man ken kuana ken saan tulungan na. Kasanon, agpaayak iti opisina na. Siyak ti personal secretary na. Noon, siyak ti mangsango kadagiti umay ken kuana. Kabaalam dayta. Nagturpos ka matiti college. Sana kas kanyak. Nagpatinggak lang iti high school. Driver bodyguard ni Insan. Wen ngam sana bali ta maikandan samot iti sagay sa bodyguard. Saan kano nakasapulan? Sak kanulatan. Tawan mo't kano kalaban na. Saan mo dengdenggan ni madam? Siyak ti makamukeng kuana. No di nakton pastrakan dito yung mansyon da kan papanawan na. At damat agur-uray pagsarkak. Mapangkakan Councilor Eloisa. Kasi tinay bagam kanyak. Iti na minsan. Uwan. O di mapan ka. Hindi tulad yan. Di pang pasyarakan ka. Anya? Nung papanawan na ka ni madam. Ang mga pumanaw kami matan. Anya? San aya? Akadom da Jonas kan Monica mapaan. Uwan. Kuna ni senyorito. Agkuyog kaming tumatla nga sumangpal. Naglagayam. Anya ko mati parikot mo. One friend. One Councilor. Rabang na lang nakastatiyaw ko kan ka, Eloisa. Councilor. Sige. Bye. Ay, ano lakit din ni Eloisa? Saan na kaya't nga awa ka kati Councilor? Tawan ka numot ti makangag. Anya iha. Talaga darayam ti blowout ni Councilor de la Cruz. Wan papa, dagasanak ni Jonas. Aguyog na kinton niya. Ne. Naimbag man. Tapalubusan ni Donya kandidati katulong na. Wan? Wagak man di kandidat kat sutilak. Anya man ti pampanunutan niyo. Kampay di, damaga, numapan iti pabunar ni Eloisa. Anya? Kaya't ko lang adenggan, no anya ti makunana. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na denggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.